Rijangen itten majjere mo janga hande no ani. Fari jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. مررنا أماكن شتى ولا مرية ولا بعيدة. السلام عليكم. السلام وزنك مهتم جميع السكاجي ياجي وابتل واللي تردد دوغول بما بما دغري جولة موكم تركي الله. السلام عليكم. إبراهيم بري البير إبراهيم بري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم باسم مؤسسة الهدى دبكوندا سركوندا بأرض غامبيا. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبدالله جالو من بروكسل دولة بلجيكا في مسجد الهدى بمقر مؤسسة الهدى في أرض غامبيا غرب إفريقيا. ونقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ. نأخذ نبذة يسيرة عن الشيخ. اسمه عبدالله جالو من مواليد لبه عافية هنسنغيري غينيا كوناكري، وقد تلقى تعليمه الابتدائية والإعدادية والثانوية في دولة غينيا في جمعية مشهورة جمعية النصر الإسلامي بغينيا كوناكري والحكومة، ثم رزق بمنحة دراسية إلى جامع الأزهر الشريف، وتخرج من هناك في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية، ثم أيضا التحق بدار الإفتاء وتخرج منها. ثم سافر الشيخ إلى أوروبا دولة بلجيكا، وهو إمام وخطيب وداعية في كثير من الدول الأوروبية، وهو الأمين العام لجمعية أهل السنة والجماعة في بلجيكا. والشيخ له جولة دعوية لبعض الدول في غرب إفريقيا، بدءا من دولة سيراليون، ومن ثم دولة ساحل العاج كوت ديفوار ايفري كوست،
ومن ثم دولة غامبيا سمايلين كوست، ومن ثم دولة السنغال، ومن ثم دولة غينيا بيساو، ومن ثم إلى أرض الوطن أرض الأم غينيا كوناكري. فأهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ. هاي مصيبة جلبة كارا بندينغول مدويا أنكو بسم الله مون كو سادي مون كو تولي فودore den beedo hobbe men e inde huda on en werni be en werni jama julbe seni be do ben fo Oustass Abdalla Diallo ko be labe afiya hansangere haray be fuddike dudade ka men don dudal andangal jamiyatu nasr al-islami. Allah subhanahu wa ta'ala newnani be kadi be yehi jami'ul azhar al-sharif be jangi kulliyatu tarbiya qismu dirasat al-islamiyya hibe forma kadi e darul ifta jannugol goddo so landama lande l'islam ko honno on tigi jaborto tawa hino selli baybe iwi don Allah subhanahu wa ta'ala yili e odo arsike Europe dum woni Belgique hibe wadde ton da'wa hibe julnude ton be waajo haray Oustass Abdalla be wadde tournoi noddugol fi Allah tabaraka wa taala e ndudo lewru be fuddike Sierra Leone be ari Côte d'Ivoire be ari Gambie do be hewtido nyande 24 August 2025 be wonday do e men ha jango e alarba on on the 27 2025 hande wano hanki be wadani en Islamic conference molanaɗo ka Supreme Islamic Council ɓe waɗanen ɗo mawdu la rahata fi dunia hande ɗo hiɗen masjidul huda hande ɓe waɗanay on ɗo yewtere nde anndanɗa hoorema unwan mayre ko fadlu al infaqi fi sabilillah ɓural dépensugol ndiɗo jawdi mum e laawol Allahu tabaraka wa taala. Joni noon haray hiɓe wondi kadi e sonna maɓɓe hiɗen wondi ɗo kadi e ɗimmoɓe maɓɓe Cheikh Ibrahima Diallo ɓe anndanɗa hoorema kamɓe woni hoore ɓe winde janggen adlam on e nder leydi Europe haray yande inde adlam kañumma e inde muassasatul huda e Dr Ceerno Oumar Bari kadi haray hiɓe arde ɗen wiɗeɓe welcome bisimilla maɓɓe haray ɓe hewti ɗen wiyaɓe ko bisimilla maɓɓe ala ko waɗeten si wona ƴettugol microphone noon jonna ɓeɗo cheikhuɓe men ɓe natana en e yewtere nden. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islami wa kafa biha min ni'ma. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراي مسيب جلبة تدبير بالإسلام باوي يتودي الله كانكو بري هندو كو يتاكو ɓay tawata ko waɗani en kon o landanoki en joddi si o waɗani en ɓay o waɗani en kadi o landaki en joddi fi en yoɓitumo o inni kadi ko waɗani en kon se wawi en wawata kontude lima ha anda ko jelu kono o yawani en hunde wotere o inni wa qalilu min ibadiya shakur fanɗi ha fanti e jiyaɓe ammen ɓen ɓe hino anditanala yo Allah waɗu en anditanay ɓe Allah hara wona tuma nde soñjiɗen wotum wulleten e makko hara Allah no inni en andi tammo fewngol sanga newende kankadi o andita en sanga sattende ɓawa ɗum ɗo juulen e ɓurnaɗo tagi fo ngon sallllahu alayhi wa sallam on mo Allah nuliri ko yurmede wonande tagi fo ngo Allah ndaari ko o tagi kon fof e jiyaɓe makko ɓen o tawi ko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓuranimo ko kanko kadi ɓuri e moƴƴude o suɓi oɗo o waɗimo yurmende wonande windere nden o inni oɗo qul in kuntum tuhibbuna Allah si tawi ko goonga wondema pellet hiɗe yiɗi Allah Allah inni en fattabi'uni ñentinelan jokkelan iwre ɓaawo am min Muhammadu yuhibbukumullah on say noon si Allahu on yiɗa
fodde en iwaari e laawol oɗo en ñentinaari oɗo en gollitiraari ko oɗo addi kon en heɓata giggol immorde ka Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu en ñentinayɗemo ka konngol e ka kuugal ka kene e ka gundo ya rabbal alamin ɓaawo ɗum ɗo o wiyeteeɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaa wo peewal naɓaygal goɗɗo aljanna alaa wo peewal malnaygal goɗɗo ka aduna ɗo malnoyama yawmal qiyama sina peewal ngal muhammad sallallahu alayhi wa sallam addi ngal sa jogitike ngal ɗo a mali a daɗi a dondi aduna ma e laakara ma si woopi ɗum ɗo kala ko wiyete peewal hina peewal dalil meɗen e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o daaliga deftere makko in tuti uhu son ɗoftike muhammadu oɗo tahtadu haray on feewi mafhumu aya on ko fodde en ɗoftakimo haray en heɓata peewal ngal yo Allah arsike wawgol ɗoftade oɗo ɓaawo ɗum ɗo duwanoɗen mawɓe meɗen ɓen fof maɓɓe wuurɓe faatiɓe fof faatiɓen yo Allah taw haray ɗe yaajede newene haraka aljanna makko ɓurɗo e towude wuruɓe yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe ɓaawo ɗum ɗo mi weltano Allah subhanahu wa taala ko Allah arsikirilan niminirilan o nema ɓurɗo e mawde e nemaji ɗo nema l'islam o waɗilan julɗo o pooɗi balɗe an haa mi hewti e ɗi leydi Gambi ɗo tawata mi wawa yiidugol e ɗe geece ɗo ɓe mawɓe an ɗo tedduɓe towɓe e duuɓi accita golleji muɗum fof seeno ɗo fi jentagol yewtere l'islam yalla pooɗu balle ɓe moƴƴina battane ɓe ɓaawo ɗum ɗo ɓe karamukoɓe tedduɓe nano an e ñaamu an ɗo fof acciti golleji muɗum ila hecci hanki komin naati e ndi leydi no ƴetti tañji muɗum ɗin fof waɓutuji muɗum ɗin fof hara hino dogude ɓaawo amen ka teddingol diina kan teddina l'islam teddina kadi fii ko ɓe tagira kon e muɗum jasahumullahu hayra yalla yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi ɓaawo ɗum ɗo onon on mbata julɓe ko seeni ɗo fof e o nokku meɗen ɗo muassasatul huda toriki Allah mo be moɗon ka iwri ha hewti ɗo yo Allah waɗi joldi seena muɗum on ko baraji hajju jaɓaɗo ka niniraɓe ka babiraɓe ka duhiɓe ka suddiɓe ka fayɓe e ka mawɓe ka karamokoɓe e taalibaɓe seeniɓe ɗo ɓen foppo yo Allah moƴƴin haajuji meɗen waɗa joddi golle meɗen ɗin fof hara ko sadi Allah woɗɗintinani yiingo e nani waɗa hara ko halisata li wajhil karim ɓaawo o mo gaddima ɗo mi weltanike musidɓe ɓen fof e maɓɓe musidal ngal fof e nder Gambiya ɗo duhi ɓewo suddi ɓewo inchallah e weltanike ko seeni ɗo kon fof duhi ɓewo suddi ɓewo fi jentitagol nden yewtere l'islam ɗo haray mawdu momin arduno on fi en yewtu haray na on ɗo wonɗen e yewtude hanki moko baɓen cheikh salihen ɗo hafisahullah wawɓe wonde sabu yuɓɓinira ha min hewta wondude e amir on ɗo e moko baɓe luttuɓen fof ɓe adduno men ɗo ɓe visitini men o nokku ɗo ɓe visitini men o nokku Allah subhanahu wa taala ɗo ɓernde anden welti bange goo ɓernde anden kadi hoyi bange goo kadi hande noon ɓay ɓe maaki yewterɗen ɗo ko ɗo waɗata mi tawi mawɗu mo mi annino yomi waylu on ɗo mi watta fii ko fewndi ɗo kon waagi on ko fewndi kon ɗo e nder leydi Gambiya e o nokku meɗen ɗo nodditiraɗo muassasatul huda yalla waɗu nokku on hara ko muassasa huda ka konngol e ka kuugal ka kene e ka gundo sincunoɓe inde nden sincuɓe nokku on ha hewti ka fewniɗo fof yalla waɗɓe haraka min muassasatul huda ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe kala hewtuɗo ɗo yi o nokku ɗo ɓernde makko weltoto si tawi ko annduɗo wuuri seeɗa o maaya e kooma o weltanto Allah subhanahu wa taala ko waɗi mo julɗo ko ɗum o weltoto taw o weltanto Allah subhanahu wa taala ko waɗi mo kadi e ngal ɗengal ɗo onon ɓe seeniɓe ɗo fof fuɗɗori e amiru meɗen on ɗo ha hewto e sakkitiɗo on gooto waynanoki ka meɗen hino arde nder leydi Gambi fii darnugol juulirde ko wayno mom makkoɓe miɗo yahde Gambi ndargol si sottay seeɗa ko ɗaɓɓere woni ko waynana noon wareede
e nder ko wonti kadi ɗaɓɓere nden kon waawi heññinir heññugol ɗon e waktuuji muɗum ɗin e taƴji muɗum ɗin fof inni mi gollay gollal fiingal mi tagiraa ngal ɗum ko honɗum ko ka diina l'islam wa ma halaktu l jinna wal insa illa liyabudun ko fii ɗum ɗo woni ko tagira ɗe ɓawo ɗum ɗo dari ɗon darande ko wiyete kon darande ɓiɗɗo gorko hara ɓiɗɗo gorko on ɗo na ɓiɗɗo gorko piyeyɗo mo hendi o ko ɓiɗɗo gorko mo l'islam o manti o nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki laysa alshadidu bisura innama alshadidu allazi yamliku nafsahu inda alghadab ko ɗo woni ɓiɗɗo gorko dari ɗon ɗum ɗo darande nden rijal ɓe allah inni ɓen rijalu sadaku ma ahadullahi aleyh rijal ɓe wonɓe ɓe allah manti ɓen rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zicrillah onon ɗo woni ko dari nde darande ɗo fiyo nokku allah wuuri to e sifa ɗe leyɗe ɗo hiɗon anndi ko hunɗum wonata joddi moɗon naami mowli joddi mo ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki man bana lillahi wonɗo wo wonɗo ayyan kana kaw iwri wo ko arabujo ko ɓaleejo ko portojo ko américain ko africain himo rawni himo ɓawli himo laba himo kaani ko duhiiɗo maa ko suddiiɗo wonɗo wo wonɗo mahanɗo allah juulirde bana llahu lahu baytan fil janna ko ɗum ɗo wona ɗaɓɓede ko wona juuleede wona hooreede wona hajjeede wona e zakkeede waɗe moƴƴi woƴƴite harmuɗi waɗe ko allah yamiri acce ko allah haɗi ko fiino aljanna heɓoroy hadafu on fof hadafu asasi on fof ko fiyo allah okku e ngal janna o danda e yiite ko ɗum si goɗɗo torike o sujjiika sujuudu makko ma o ɓanti juuɗe makko himo toraade ko yaawi gaynugol wo yo innu allahumma inni as'aluka aljanna allah mi torike ma okkal aljanna watta ɗon honno wa usu bika minan nar allah danda yiiti laakara galleji ɗiɗi ala ton ko imma galle aljanna imma galle yiite fa fariqum fi sa'ir wa fariqum fil janna ko ɗum ɗo wonto joni noon onon ɗo ko waɗɗon ɗo kon ko ibtihaa mardatillah ko fiyo allah welto waɗirɗo ngal gollal ɗo ko ɗum warata en amalun jabbar ko gollal tawata hino feƴƴi miijo no feƴƴi ka hakkil wawato miijaade fi muɗum e sifa ɗe leyɗe ɗo joni noon ko ko wiyete sadaka woto dimu ni'am ittowo sadaka sadaka o waɗay ha nemaji ko allah neminimo kon duumo e makko hara ɗi taƴodirta allah taƴantaɗi no tawa e duwaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗiɓe torotono ɓe makayno allahumma ya an allah innino min ausu bika mino moolorama min zawali ni'matik nde jaɓitata nemaji ko neminɗala ko ɓay allah neminiri on nemaji o neminiri on nema l'islam o neminiri on nema iman o neminiri on nema hubban lillahi wa rasulil islam si adduɗon pehe ɗen ɓe mawɓe ɗo ɓe ndarari duuɓi ɗin towi ɓe karamokoɓe ɗo ɓe ndarari gandal maɓɓe ɓe sukaɓe ɗo ɓe ndarari cukayagal maɓɓe ɓe marɓe meɗen ɗo ɓe ndarari ɗo ɓe jonnidiri juuɗe ɓe inni ɗaɓɓanen hoore meɗen galle ka hoɗoyen jango ko ɗen galle ni la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khairin honno taba maskanu oɗon mo darinɗo labama kala ka goɗɗo iwroy hande kadi ko yo ɓeyditu ko noon waɗi sobasman on ɓantimir on waɗi tarsis on daƴƴere nde nde timmi hande kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en fuuɗen andi qissaji ɗin koɓe hewti madinatul munawwara wonɗum wonno koɓe adorno taw ko juulirde nden onon kadi o gariɗo no woodi buy e moɗon hara mara galleji e nder gambiya ɗo ma hara mara hay galleji ka meɗen kadi kono ɓeyɗingel ammin kadi tawete nder duwjodude allah ɗo ko ɗe galle ɗo ama hani galle maɗen laakara ko adi galle maɗen aduna ko ɗum ɗon kadi woni ko ɗaɓɓa kon yo julɗo mantor alhamdu wa shukru lillah
mi weltani Allah mi heɓi kami maaya kono wata o inno mi weltanike Allah mi heɓi kami wuura fi honɗum wa ma hadihi lhayatu dunia illa mata'ul ghurur na hay hunde ni si tawi no maayatanoke no woodi woɓɓe hara ɓe heɓi ka ɓe wuura kono no woodi woɓɓe go kadi ko ɓe habbi wo ko yo maaye fi honɗum ɓe heɓi ka ɓe maaya ɓe maha ni hoore maɓɓe ko ono woni ɓen onon ɓe tooliɓe ɗo e ɓe ala ɗo marɓe moɗon karamokoɓe moɗon sukaɓe moɗon sonnaɓe moɗon mawɓe moɗon fof e marɓe ɓe jonnidiri juuɗe fi ha wawi heɓugol lengal gollal labangal ɗo ko machallah ɗum ɗo na hoore mon tun gollanɗon ko kala julɗo ko l'islam on fof woni gollanɗo onon ɗon fof ala hay e goto e meɗen mo landitoytake yawmal qiyama sa landoyama e nder duuɓi 60 ko wuruɗa a woni gambi duuɓi noga e duuɓi 30 wonɗo waɗanɗa l'islam hiɗa wawi wiide mi tawano ka muassasatul huda ha julɓe ɓen heeni ka wawata fottude ɓe waɗa diina maɓɓe ɓe waajodira ɓe jannodira suddiɓe e duhiɓe fayɓe e mawɓe mo be wawa andugol diina muɗum ko ɗum ɗo woni waaqi on ni wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun goɗɗo ko ɗum ɗo hana poɗodirede o wakkilu e muɗum ŋermeɗa wona nder ga ko gollal Allah piyeɗa wona nder ga ko gollal Allah ɓe inna lamata ko hande wona nder ga ko gollal Allah jawdi ma ndin finansandi ɓe raɗoma wona nder ga nakarɓe wonɗa e gollande mo wonɗa e gollande on ko allazi la ya'khuzuhu sinatun wala nawm ko ummo hungata sakkoɗano on jomima mo annduɗa mo Allah daali wa ma kana rabbuka nasiya jomima laataki ko yejjitoɗo mawɓe meɗen ɓe makay Allah faya unuɗo kaña koɗen golle waɗɗon ɗo hande ni mo be kala mo waɗanono yo eto waɗa eto ha ngel muɗum tawe e ngal gollal wata jaɓu ngal gollal ɗo ngal timmoya hara kumma tawaka ga dépense gol non e nder ɗum ɗo no tawa e ko duumina nayma nemaji maɗi dépense gol e nder ɗum ɗo a tawoyteɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maki yawmal qiyama wo kullu mri'in kala jiyagel e riwaya goo wo kullu abdin kala jiyaɗo tahta zilli sadaqatihi yawmal qiyama hatta yuqda bayna al ibad en fof koye immintinoyteɓe yawmal qiyamati darwa yeeso subhanahu wa taala Allah landitomo be meɗen golle muɗum ko gollunoɗa kon nden ñande noon aɗon fuɗɗede ñawore nden mo be meɗen ko yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ñande tawata fof hino dari no nene aicha makiri noon immitoyti hara mo be no rondi golle muɗum duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo hara hay mona hum gara ala e ɓalli meɗen nene aicha wi e ya rasulallah hara worɓe no ndara men menen meɗen ndara worɓe nelaɗo sa sallam maki la ya binti siddiqa na ɗon woniri nden ñande al amru ashaddu min zalik fiyake on nden ñande no hulɓini no mawni ka goɗɗo tawata ko ndarugol sonnayo ka wirti ma yo sonnayo ndaru ka duhiɗo wirti li kulli mri'in minhu yawma idin honɗum sha'anun yuhni mo be men nden ñande no mari fiyake ko yonata ɗum fewno ɗo nini hino huli mo be men no mabode e jonci ko ɓorni nden ñande noon tumanage no yewtoya adda ha e fewno salaji meɗen yeru embere cuɓal ma sogonal hiɗa rondi golleji ma no moƴƴi in kana hayran fa hayra si tawi koko moƴƴi toon hara hino foykiti a andata fi dargal ngal sina yeru goɗɗo ko juulata fana wa in kana charran fa charra wal iyadu billah si tawi noon ko woni toon ko hina ko moƴƴi ko ɗo wiyete yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin foppo daroyo hande kadi goto susata wowlugol ko ɗon ne laala noon sallallahu alaihi wa sallam maaki wo kullu mri'in kala jiyaɗon tahta zilli sadaqatihi o wono yehi e ley ɗowde sadaka ko ittuno kon ka annoga hatta yuqda bayna al ibad hattuma gayna ñaweede hakkude tageefo ngon mo ɓe annda ko honto yarata ko nden ñande yawma yafirru l mar'u min akhi ye musidɗo ma nene goto ma o muyinɗa endu wotum ha jaka e makko yumma ma jibinɗo ma hara fara jaka e nene ma
nene ma haajaka e ɓiɗɗo baba haajaka hay e gooto li kulli mri'in minhu yawma idin sha'nun yughni mo ɓeno mbaɗa fiyaka yomata dañande hay annabaɓe gooto suusata wowlugol hiɗon andi ka aduna ga ko konngol hongol ɓurata welde allah ko ya fewtu rabbu samawati on inna allah mi bonnima mi torike ma accana allah no yiɗi ɗum inna allaha yuhibbu tawwabin himo yiɗi ɓen heewɓe tuubugol sigatul mubalaga hara tuuba e soroɓe astahfirullah allah mi bonni accana allah mi bonni accana bimbi e kikiɗe jemma e ñadorom ɗum no wela allah amma yawmal qiyama nden ñande ko ɓurata mettude allah kon fof ko sutinnomo innugol allah mi bonni accana fi honɗum o jonninoma tan awalam nu ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar min jonnano on tan yonayɗo fiya andu tuuɓoɗa rutuɗa ka allah min jonninoma ɗo jon noon nden ñande mo ɓeeno mapani hoore mum allah in yawaddu lmujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani subhanallah si ɓe aranima ɗo joni ɓe arani ɓiɗɗoma enen ɗo fof si laamum arani ɓiɗɗoma ɓeɗa ɓon tertemo mimi hay place makko si wona laakara ko an inata ƴette ɓiɗɗo an on ɓukkoyon ka yiiti na ɗe soko yeemo naɓe ko ka yiiti o suma ƴette ɓeygo annaɓon o suma neni an e ɓen annaɓe ɓe suma ƴette dendanga wa man fil ardi jamian kono min yomi daɗu tum summa yon jee nen ñande mo ɓe haajaka e goɗɗo o sadaka mo wanɗon ɗo noon ko nden ñande noon woni ko o nafata ko addanne ɗum ɗo fuu shahide on ko ɗum ɗo nden ñande an wannoɗo muassasatul huda mbuɗo gooto dalas ƴettunoɗo téléphone gooto noddi amiron addi feere moƴƴere an sortinoɗo e leydi an ari an mawɗo jabunoɗon feere nden an suukinoɗo suusinoɗo sukaaɓe gollitirnoɓe doole ɓen ko ɓeeɗo allah inni on wonoyay e ley ɗowdi sadakaji moɗon ɗin hatta yuɓuda baynal ibad ko yimɓe ɓen maapoyto kon fof an a maapoytako ɗum ɗon to yonaari ndaare wa min bayni sabwa alladina sayuzilluhumullah tahta zilli arshi yawma la zilla illa zillo en jeeɗiɗoɓe suɓoyteɓe suuteɓen waɗoye ka ley ɗowdi arshurrahman nden ñande tawata ɗowdi o ala sina ɗowdi ka arshi allah on woni ɗon noye ɓen jeeɗiɗoɓe onon ɗo ayyuhal muslimun baabiraɓe karamokoɓe sukaɓe neniraɓe allah suɓoya on ɗon adda waɗa on ka ley ɗorsi ardi ka wiyete ɗon vip so nani vip laakara on tigi tigi ko nden ñande tawata hiɗa wakkili yo nene ma sumu dada ñande tawata hiɗa wakkili baba ma jibinɗo ma yo sumu dada ɓiɗɗo ma ƴiwɗo e kenki ma yo sunno e fiya dadu wonɓe hoore leydi fof yo naatu yiite jahannama kono an ya dadu kala daɗoyɗo nden ñande ko on woni daduɗo on misdaɗan li qawlihi taala faman zuhziha anin naari wa udkhila aljannata honno faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur onon ɗo noon ko ɗum andituɗon ɓe marɓe jawle e moɗon ɗo ko ɗum anditi dari ɗum ɗo tambiti marɓe ɓen tambitori jawle muɗum karamokoɓen tambitori gandal muɗum mawɓe ɓen tambitori jaɓugol yaaɓede jaɓe pehe muɗum ɓe ɓanniti sukaɓe ɓen sukaɓe ɓen jaɓi ɗoftade mawɓe ɓen jaɓi yurminde sukaɓe ɓen mo be maɓɓe gollitiri ga nelaɗo salah sallam maaki laysa minna man lam yuwaqir kabirana wa yarhamu sahirana tawaka e amen ɓen sukaɓe ɓe teddinari ɓe mawɓe tawaka e amen kadi ɓe mawɓe ɓe yurminari ɓe sukaɓe ko ɗum ɗo fof wawi jogondirgol kala ka yiwɗon sifade golle ɗo waɗi ande ko gowde ko fottal ngal ko ittihad on wawata addugol ɗum ɗo portoɓe wiyata c'est l'union qui fait la force al ittihadu quwa wattafarruqu du'af jogondirgol ngol attay doole sertugol ngol loyinay jama o ko ɗum allah o yin sappi julɓe ɓen mo inni ɓe kono yo julɓe jogondire wata on ɗurru so serti tum hande kadi on loye hiɗon andi issa haray bonoru ndum innama yaakulu dhibu min alganami ko honɗum
ko alqasiya boɗor ɗum dey ko wawata ñamude e damme ɗin ko kol weddigol joni noon si allah fodima o inni hiɗa tawa e ɓemɓe allah ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsi makko si a waɗino temedere ko ya ɓeydu sa waɗino wulure ko ya ɓeydu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu o itti sadaka o suuɗi hara ngo nanoɗo andari ko ngo ñaamo o hokkitiri juulirdaji buy nanganoma e nokkeeli goo weetere tum mbimbi imam on si ari ko taway tonji siman hino wallina kombo waɗi ɗum ɗo ko rajulu neɗɗo ma sonnajo faalaɗo ko tawye janngo ko ko wiyeten ko kadi ittugol sadaka no woodi hadis kadi e addi dawu mardakum bis sadaqat no woodi karamokoɓe sellimɓe hadis o ñawdire nawnuɓe moɗon ɓe sabu ittangol ɓe sadaka itta sadaka allah mi anni yike o nokku o nangama ɗo julɓe ɓen no hatonjini kaɓe wona miɗo mari nawnuɗo allah mi torikema mi waɗi ɗum ɗo ibtihaa wajhillah allah mi torikima ɓay ko an mari ñaw ko an kadi woni ko mari kellal ndikkinanama o nawndo an ɗo goɗɗo no ɓattoro allah subahana taala sabu ittugol sadaka hiɗa mari haaju affaire ji maɗen fof hino satti julɓe ɓen fof no hatonjini e muɗum se ƴetti le plus grand patron e nder Gambie ɗo fof o wawata wernugol o mbatta ɗo fof ka salon makko o wawata ko mustahil hay lanɗo leydi on ko kada hangenirta sal kad no fof moɓodirta ɗo noon en moɓodiri honto fi baytin min buyutillah nde o ya ahno landine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni ayyul biqa'i ahabbu ila llah nokkel ɗin fof ko honto ɓura yiɗede ka allah ila sallallahu alaihi wasallam maki la adri hatta as'ala akhi jibril mimmi anda habbulan do hato min ande jibril nela sallallahu alaihi wasallam belani jibril ini la adri min kan min anda hatta as'ala rabbul izza muhammad habbulan do hamilan do yo patron gondoga nde allah landano gonduga jabuno o inni ahabbul bilad ahabbul buqa ila allah ko al masajid ko dokkuleji din ko ɗo goɗɗo dépensata jawdi muɗum andite hadis mo waɗɗe yewtere nden hanki yawmal qiyama si allah nandoykema wa an maalihi jawdi makko nden min ayna iktasaba wa fima anfaqa ko on to heɓoɗandi ko lakkere am mi heɓiri ni jawdi allah ɓurma andude konno heɓirɗandi nde ƴettata himpare e tenirde yaha soppoya teena soppitoɗo adda yeeya ko ɗum ɓuri moƴƴandema a wiya fontude junngo ma toroɗa yimɓe ɓen ɓe okkorma ɓe okkorama joni noon ko landuma ko wonto heeɓi o inna ko lakkere a laaɓude allah no andi ko ɗum heɓuɗa wa fima anfaqa ko wonto dépense uɗani ɓe nodduɗo de fi sabilillah fi waɗangol allah mi ƴettini jawdi kam heeɓi lakkere a laaɓude ɗon mi addi ka muassasatul huda mi addi ɗo fiyo julɓe ɓen nafitor fiyo wonanan sadaqatun jariya fii komi tawa janngo e nde ñalaande ɗo li yawmin la yanfau fihi malum wala banun ñalaande tawata jawdi nafata ɓiɗɗo nafoyta pernet nde ñande ɓiɗɗo nafaani si tawi a yeli ke ƴettugol ɓiɗɗo ma o ukke yiide fiya danu ɓiɗɗo nafi wallahi haray ɓiɗɗo nafaari haray o nafaari hannde noon ka wuuri ɗen ɗo kala mo heɓaari ɓiɗɗo haray hino maapi hino ɓitti kaari jiidaaki wata maapo haa feƴƴita de fiya heɓaari ɓiɗɗo maapo haa feƴƴita hattirde e maapagol fii ko heɓuɗaa ɓiɗɗo kon ko ɗum haala ma maapinde ɓay allah landitoytoma fii ɓiɗɗo maa kon kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati on fof kon ayninaaɓe on landitoyte jooni noon mo ayninaaka heɓaari ɓiɗɗo allah landitoytoma yawmal qiyamata fii ɓiɗɗo laa o okkanoma ko landitoytoma ɓiɗɗo mo heɓunoɗa on ko honno dankornoɗamo ene a jonnitonomo haqqe makko on a newnomo needi l'islam a hunjinnomo qur'ana e sunna a ne'irnomo ɗum ɗo ko ɗum ɗo landitoyteɗa si ɓiɗɗo heɓaki few amarangal landal yawmal qiyama joni noon jawdi ma ni a landitoyde fi mayri kono sa ini mi naɓunondi fi sadaka ka jaariya ko tommi naɓi wallahi hara jawdi ndi ndi moƴƴi
a heɓiri nde lakkere ma a dépensi sabu ɗum ɗo walla yara heɓi ka waaloɗa musidɓe julɓe tedduɓe étage ji ɓuyi no darna e nder saare nde kontota ko cuuɗi labaɗi ko foti ko darna kon ko machallah ɗen toro allah yo allah ɓeydan ɓen noon kadi kono ɗum ɗo fof ko luttata kon ko ɗum suudu allah hino hersinanina min abdalla no hersinani kala julɗo annduɗo awliniroyti ñaamu muɗum ya naatu e suudu waɗa no climatiseur no ɓuuɓi job naata e suudu waɗa no kaaro hay ɓaawo on no kaarola hay tanne nden hino waɗa kaaro foppu hino moƴƴina haa moƴƴi tawata suudu allah non hay e huunde alaa to wa satus'alu an haza yawma alqiyamati wa bi rabbil kaaba allah ɗanditoy to ndu suudu no haccuɗa ko an tummari hasiboore mayro kono suudu allah ndu hino ɗo ayeje ɗen ñande ɓeyi ɗen janga kala mo koɓen no andintina e manzallazi ko hombo woni on yoɓorido na allah miron de ayo na o wi na cheikh on ɗo kadi ɓe wi na ɓe wonɗen e ñawlude kon wonɗen e ñawlude ko allah subhanahu wa taala o inni kadi yuqridu llaha qardan hasanan allah waɗi e fa yudaifahu lahu adafan kasira cowalle ɗuuɗuɗe se landike julaɓe si goɗɗo ƴettiɗo dalas gooto a soodoyi dalas gooto ɓe inni a hetta e dalas wulure mi sikki kala julaɗo weltoray ɗum ɗo allah noon ko o inni mbuuɗu gooto mo waɗɗa fi makko o yoɓete 10 haa 90 haa 100 haa guluuje 100 haa tawata ka annda adadu muɗum si wona allah subhanahu wa taala ɓeɗo koɓe gootum wallahi wona gootum kadi jawdi maɗin fof ƴettu financade fi sabilillah waɗu ɗum ɗo sono ɓe anditi sahabajo gooto andaɗo wiyeteɗo zunnurayni sahabajo gooto andaɗo tawata hay malayka hino hersamo ɗum ko zunnurayn ousmane bun affan anditi o gorko ono huluno yiite mo faala aljanna sifa ma e sifa an ndaare jawdi ko allah jonnunomo ko honɗum o waɗuno o ƴetti o dépense jawdi ndin tawi golle ɗen lanna o ƴetti fof wadde o joni nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki honɗum yewtere luttayde windirande kanŋe e kaalisi luttayde ila yawmel qiyama ma darra ousman ma amila bada al yawmi abada ko ɗum ɗo woni lanni signature hande kadi kombo signe mo ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kombo e men ne woni faala kam hande ousmane jawdi ko waccuno kanko mo foppo yehino hande honto ɓe woni hande qur'an sintani en ɓeeɗo nelaaɗo sallah sallam jonni ɓeeɗo attestation laqad radiyallahu anil muminin onon ɗo on yarlama o weltorama few hande kadi ko luttani on ko aljanna enen ɗo kadi ɗum faala ɗen si allah bagorima a heeɓi jawdi o bagorima tawhid o hokkima kulol allah a heɓay aljanna aduna heɓoya aljanna laakara ko ɗum allah hokkuno seydna ousmane ko ɗum o hokkuno abdourahman bun auf ko ɗum o hokkuno aboubacre ni siddiq de innanomo beewimi yo yaw dépense adda yeru fi sabilillah yeru ko wawi o seydna ousmane o yehi o addoyi aboubacar yehi addoyi mo ɓe addi aboubacar addi tawi hay hunde luttinaari ka suudu nelaaɗo sa sallam haalanni mo masa haytani ahlika ya aboubacar tawi hay hunde ala ko luttito hay fittiri ɗi fof addama fi sabilillah e hen fof lehi ɗen anndi ala mazhabi ahli sunna wal jamaa ɓurɗo moƴƴude o ba'da nabiyi hadihi l umma ko aboubacre ni siddiq ɗum ɗon ko enen ko finde ka meɗen ka mazhabu ahli sunna wal jamaa ala moƴƴuɗo ma moƴƴeyɗo ha hewtito aboubacre si nelaaɗo feƴƴi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno si tawi mi ƴettayno ñaatigiijo ko o kono oɗo woni wondiɗɗo am oɗo kala onon luttuɓen fof ko waɗan ɗon lan ko mi wawi on yoɓitude illa ababacrin sina o ñaatigiijo wa ɗo
oɗo mi acci joddi makko nin ka Allah subhanahu wa taala yo allahu yoɓumo subhanallah si goɗɗo yehi ha hewti o daraja ɗo maa kulli zalik ko dépense kon fof jawdi makko e wonki makko ko sacrifice fof koñe laylatul hijra himo yaha yeeso mo yaha ɓaawo o landa ko fi honno wo mo huli wata hay hunde hewtu nelaɗo sallallahu alih w sallam wo siko kanko hewti ko kanko to woni ko maayi amma siko nelaɗo sa sallam haray ko moftode fof woni ko maayi kono oɗo o inni o mara garanti haysi teppere makko wotere ndeya tippika nder aljanna hara ndeya naata taw han joni haray o hoolaki taw heeɓi aljanna koko waɗi ɗo fof ɗi garantie ji ɗo fof ɗi attestation ji arɗi e qur'an fof sabbimo ɗiɗo fof haray hande kadi o fellitare ndi jawdi makko ko waɗi ko fof onon kadi musidɓe julɓe tedduɓe wurɓe nder leydi gambi ɗo mi toriki Allah o marɗo ko lannata kon yoɓayɗo ko lannata tawata so yoɓi en fof wallahi ɗuytatamo sina yeri ko mesalan ittata e nder maayo so jonnari en kadi hay hunde ɓeydatamo sina yeri ko mesalan ittata e nder maayo yo Allah yoɓo on ko ɓuri moƴƴude e jonti on weltini julɓe Allah ɓen on gollani diina Allah kam on gollani l'islam mi toriki Allah subhanahu wa taala o adduɗo l'islam on ko Allah subhanahu wa taala suɓi en waɗi en julɓe elti ɓerɗe moɗon mawɓe ɓen e marɓe ɓen e karamakoɓen e duhiɓen e suddi ɓen jasakumullahu anna wa anil islami hayra yo Allah waɗa ko ɗum ɗo joddi aljanna yo Allah marango ɗum ɗo ka bonata toon li yawmin la yanfau fihi malum wala banon komi hikkintinta ɗon aɗomi darnude yewtere anden leere on o yoni ko hollugol ɗon komi mi weltike hanino hara ɗum hara tan an on nani raɓɓiɗirno argol e nder Gambia hara himo juutuno nomi nanirno noon fi mokobaɓe Gambia e duɗe Gambia e karamakoɓe fi Gambi mi ari mi yii ɓuri komi nanuno kon e ɓuri komi yiwno kon ka réseau sociaux ji komi hikkinta ɗo toɓɓere wotere musidɓe julɓe tedduɓe baada mi wiwude jasakumullahu hayran ko yon ɓeydu jogodirde ɓeyda muñade noddangol Allah subhanahu wa taala no haton jini ko wiyete kon as-sabr sen daari joni al ilmu won to wal amalu bihi wad da'watu ilayhi ko was-sabru ala al-azafi be won tigi muññagol ngol non sa inni a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaytanuji jinnani fodi woɗɗitotoma kono sa inni a'udhu billahi minash shaitanir rajim sheytanuji yimɓe ɓe fof ɓeyda ɓaɗade on tigi ɗin noon ndi yata e nokka ɗin noon ko ɓe gerda e wonki humma kum andita mo nelaɗo manti on hadisi mo adude nanen on laysa shadidu bi sura laataki ko wiyete doole on piyeyɗo kala mo hendiɗo e meɗen na on won jogiiɗo doole innama shadid won jogiiɗo doole on allazi yamliku nafsa ko on wawɗo maitrise de hoore mum jogo hoore muɗum indal gadab saga o seytini si jooɗama yewtere fi l'islam jonnidirgol pehe ko wonno gerdeten ɗo wattiren kunnon ɗo addiren kunnon ɗo waɗiren ni ko ɗon cheytane arata lombo iɗen gandi issa lolluɗo si weeti bimbi iblisa imminay gollohoye makko koye fof yo koye fof koye yahu koye majjinoya jiyaɓe Allah ɓe si wonoyi ha kiikiiɗe biro makko siège makko ga tumboniyam woni kumbe hewtay kiikiiɗe waɗa contrandi kunɗo ara inna min mi yehi mi tawi goɗɗo kami tawnomo mi taw ha hande o fimaari cigarette wol mi yehi min e goɗɗo makko min gerdi mi murtinimo mi yetiti ha mi acci o fiimi cigarette seytane naɗo ha walo waɗa mo banko ponsoy dirto inna hay hunde a golloyaani ɗum no fanɗi goɗɗo ko ara inna min mi yehi mi tawi goɗɗo ha hande o yarari beere kono fewnu mi yiwata ɗon taw o yari beere seytane kadi bugomo to ka inna an kadi hay hunde a waɗoyaani ɗum ɗon hino fanɗi si ɗum ɗon feƴƴi goɗɗo ko kadi araya mi yawno mi tawi sonnajo mo ƴetti jonki l'islam mi yehi min gerdi ha o itti few hande ka wonɗo ni hande woni kasiyatun ariyat seytane tappa mo dodira o inna an kadi hay hunde a golloyaani ko noon mo ɓe addirta gootum e boneeji ɗin haa gooto aroya toon o inna min mi arno mi tawi yimɓe ɗiɗo hino welti
mi tawno jam'iya ɓe fof ko ɓe hunde wootere immode jooɗode hiɓe feppi ko hunde wootere no waywa junngo wooto almuminu lilmumin kalbuniyan mi tawruɓe ni yashuddu ba'duhu ba'da ko ni mi tawri ɓe kono fewndu mi iwata toon mi accu hay gooto e maɓɓe hollata o ya boddi iblisa jala kange wina ha ko ɗum ɗo woni gollu ɓe heɓi doole o ɓe fooli wo ɓe wallidiri wo l'islam o avanci wo tuma nde ɓe woni hunde wootere ɓe jogodiri fodde ɓe jogodiraari haray en heɓay feere maɓɓe kaɓe serti wo haray hannde si ɓe jogodiri mi heɓata feere maɓɓe kono kaɓe serti wo hannde kadi mi heɓay feere gooto kala e maɓɓe haray miɗo wassi o hoore a wassi e fof ɗe golle ɗe fokkintinɗon ɗo ɓe mawɓe jaɓɓude yaaɓeede haa ɗon ɗum ɗo hewta ɗo yo allah pooɗu balle ɓe moƴƴina bakkata ɗen kala mo koɓe muññiɓe ɓe ngari wikkeede yennede aydine mi toriki allah yo allah ɓeydan ɓe gandandal e faamu on kadi e tabintingol ɓe kadi e hoore ko yiɗi o yarni ɓe marɓe meɗen wonɓe ƴettude jawle mum fof finance fii ɗum ɗo ko allah jonni ɓe jawle ɗen o okki ɓe kadi iman o okki yurmede e ɓerɗe maɓɓe o hulti ɓe fii yoɓe waɗungal gollal ɗo na cheikh salih waɗana na aminu meɗen o waɗana na mawɓe meɗen ɓe waɗana kala waɗɗo ɗo yo anndu ko waɗiri ko fii allah wata saɗo waɗorgol ko ɓay ko ɓe woni amir wata waɗin kadi ɓay ko ɓeɗo fewnuɗo woni amir ɓeɗo ko arayɓe hannde yaha jambo hiɗen dogude hunde jande ngo en fottay e mayre qul inna almawta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kono waɗir li wajhillah andita ka sayidna aboubacre ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faati sayidna oumar o ñaaɗi kala innunola mouhammadou maayi mi taƴay dande makko hakke ko ɓe yiɗno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono aboubacre o yewtuno konngol o dari darde ɓiɗɗo gorko jogiino iman o inni ayyuhannas kono yo yimɓe man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan wallahi qad maat hande o yehi few ɗo kadi hande ko ɓe woni amir ko ɓe woni amiru daw ko ɓe woni mawɓe ɓen ɗo waɗirni wajhillah fiya tawoy janngo ko tawoyta ka gabru ma no tawa ko nurɗinanta goɗɗo jalbinanamo newinanamo ka gabru makko sadaka neɗɗo ittowo sadaka ɗum jalbinanaymo gabru makko neɗɗo seppayno yaha ka jaami'u juuloya ɗum jalbinanaymo gabru makko neɗɗo hunjiiɗo qur'an janngayɗo qur'an ɗum jalbinanaymo gabru makko neɗɗo ñaamayɗo ko laaɓi ko tagi ɗum jalbinanaymo gabru makko si goɗɗo waaliki ka nder gabru muɗum si ɓe ardii ka koyɗe ɓeyna tertemo heewino ko ɗe koyɗe seppayno yaha tottoya farilla allah on ka suudu allah inna nahnu nuhyi lmawta wa naktubu ma gaddamu wa atharahum karamo ko ɓe boyno fiiɗo ko batte tempe maɓɓe ko ɓe yahayno kon kala laawol ka rewrata yahata juuloygol kala ko yiwma kuɗum ma kaakum ma lekkum ma jimbal ɗum ɗon fof seeɗitanoy toma yawmal qiyama ɗum ɗon fof ñande mbayeyɗa kadi wullete fesama fama bakata alayhim sama wal ardu wa ma kanu munzirin fi hoɗum hay hunde ɓe andama yawgol ton ɗe juuɗe ma kadi ko ɗe ittayno sadaka kon kadi heewi ko ngo junngo anelaɗo sallam manti alyadul ulya junngo wongo dow ngol hayru ko ngol ɓuri moƴƴude mi yadi sufla e ndi wongo ley ngol e to wonde an kadi hara yimɓe ɓe innete albarka wonde ɓe innama albarka machallah ko cheikh kaari ko oustas kaari ko alaji kaari en waɗi ɗum ɗo wallay so tawi momonirama ɗo fof o jambata ɗum fof o mbata julɗe ko woni ɗon fof inni e moodi o musidɗo men alaji kaari en waɗanɓe ɗum ɗo yo allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e julɗe duwa ɓuray ɗon dari musidɗo julɗo a heeɓi jawdi ɓe julɓe ɗo fof toranike ma allah pellet no woodi ga gooto e nder ɓeɗo fof waliyaajo yiɗɗo allah tawata duwa on ɗo woni ko ruttatake ko sabu jawdi ma ɗin heɓirɗa on du'a ɗon ko sabu doggal ma ngal heɓirɗa on du'a ɗon ko sabu yaajere ma ɓeyde nde waɗirɗa on du'a ɗon ko sabu ko ittanɗa julɓe allah ɓen kon ande e ɓitteɓe sohla heɓirɗa o du'a ɗo mo ɓe meɗen no yiɗi ɗum ɗo no yiɗi inne vraiment hara ko kaarijo waɗi ɗum ɗo zalika fadlum min allah bi'iru ruma woyru nduge nder madinatul munawwara luttay ka tarikh sayyidna ousmane bun affan o soodi koloyru ɗum e juuɗe alyahudajo on luttay ila yawmil qiyama ɗum ko valere succès fiima yo wowle hoore hara koko ko moƴƴi mi darɗinta yewtere anden afwan la nuridu almuhadara an tantahi sanatawaqqaf
نتوقف للصلاة ثم نواصل. هناك شيء نريده أن تتخلل خلال المحاضرة، لا تقلق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الله صلى الله عليه وسلم يحاب فاتك بين فاتك هاجسي أو سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه وإني لن أؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا يقول لما هل من الدين تنتا فيو باو فاتا قول نلا ويت يون دي سيدي يونو كوم بلون تينو نلالو وابو بكر الصديق أبو بكر قال إني يا بلال نفالا يا ندينا نان فيونو كمي نونتي دو نودينير نانو دو فيونو نلالو صلى الله عليه وسلم داري صحابة بن قول لي جماعة بدين كفي الله سيدنا بلال يدن عندك هونتو أبو بكر إتيمو أجود أمية بن خلف عليه لعنة الله كنتو صرتي بلون وجدت جودي ماكو وصودي موريني المكلم لوجه الله ابتغاء مرضات الله كفي الله بنتو كنا هم عندك هنا يتوكل جاغال يتوكل الإسلام بلال إني يا أبا بكر مفالت ولندا لند إني كورين إنان نالا باوتو تودارك إسونيا فيوندو توتا نيبتا وونكي هون أن يلتا كفي يومي نودينا لهند غاكو في الله لندا سبتما أبو بكر الصديق مني بوجرار إلا لوجه الله كفي الله بلال فيوتي مويني أو بينو ما منودين دين باونا سبحان الله siko wonɓe bilali innay ha joni ɓay ko kanko sortilanɗo mo yomi demuri yo tumi nodda subhanallah o waɗari ɗum few ko ikhlas o aboubacar kadi innay no ƴe ndaare kam itti o maccuɗo ndaare kam sortima ɗo mi ƴetta jawdi am fof mi waɗa ɗum ɗo hande min namoye waɗa ko inno watta e bani adama no dolli hon la haray naafi allah waɗirnoɗa aboubacar inni komi waɗiri ko fi allah bilal kay landi mo say ko fi Allah wayni ko fi Allah wayni jokku lawol ma ya o yimmi o yeyi few bilal alhaari ka ɓernde makko mi hersi aboubacar ɓay ko renndini la ɗum waɗaari few ko ɓe gollanayno ko Allah na yimɓe ɓe joddinin ka Allah ɓe habbi na e juuɗe yimɓe aboubacar kay ko toon habbi joddinin o waɗiri fi Allah bilal yehi wonoye biladu sham o neɓoyi toon ha issa no andirɗen haw yoyne laaɗo sala sallam e ɗoygol inchallah o artoy noon kay ko wiino kane laaɗo ka ɗoygol o yini alata suruna ya bilal bilal joni arata hiwroɗamen taɗal hiyab ya bilal ɓooyi a arani hiwriɗamen bilal mowi bagage oye mon fof hewtiti madinatul munawwara ka raɓɓinɗingol o dari ka wowno darade ɗon o noddininde wootere madina fof ka o hewɗuno ashhadu anna muhammadan rasulullah o wawari timminoyde fof fesi shahidi on e yewtere nden kala ko watta waƴiri ibtiha mardatillah sina ɗum wallahi o mara kadi joddi yewmal qiyama moƴƴin anni e ma o ha o moƴƴa ƴetta waɗa wallitore ɗum ɗo ka jaami hara hay goɗɗo andari waɗa hara gonano ɗo andari mo ngo ñaamo ɗo okkitiri mi waɗiri ɗum ɗo ibtiha wajihillah fiyo allah yoɓoya yewmal qiyama yo waɗoyanga ley ɗowdi arsi makko ñande tawata fof no hato jini e ɗowdi mi toriki allah subahana taala no moɓidiri en ni e suudu jeyaɓe e juuɗi makko yo moɓidiro e ni kadi ka aljanna makko ñande tawata e wawana hoore meɗen aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwa alghafuru rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En fuɗɗorto weltande cheikhuɓe ɓen yewtere waɗande ɗo hande nden en jarnaɓe kadi ko ɓe andintini en woni nafa wakkilagol fiinde juulirde no darira e nafa kala waɗɗo mbuuɗo mum e yi'ugol suudu allah ndun ka dari hande on sujet ɗon ɗuɗuɓe men andintinnama ɗuɗuɓe men jangi hen ko kesiɗi en weltanike arɓe ɗo ɓen fof fotti ɗo fino ɗe heɗitagol cheikhu ɓen sago men haray ɗum ɗo gasata ɗo haɗata ɗo continue kono ɓayri haray jonde fof ko ma hewta ka gasa
joni haray enen fof ɓayri ɓerɗe ɗen hoyi eɗen andi kala waɗanɗo Allah waɗani hoore mum aduna e lakara en andi se waɗi juulirde nden darike enen fof ɗon e andintinnama haray ko nafa men aduna e lakara ɓayri ko Allah waɗana jawdi noon nafi wo si tawi a waɗanni ɗum hoorema nafa ma ɓaawo gurnam ma gasi hara wona tun fewndo ko wuruɗa ɗon nafitorta jawdi ndi ɓayri jawdi kan a laɓɓay ha ronka kono accay ɗo ñande go ko ɗum waɗi min kadi mi tasko hoore an ɗo mi toro en enen tawaɓe ɗo ɓen no mi nanirno goɗɗo cheikhujo ko wi kon wo arnoɓe ɓen fof yo taw kala ko woni ka posma a yaltinayi hoota hara hay fus lutta fi honɗum ɓayɗa andi ko wonɗa ittude acca ɗon kon ko awdi awa si tawi ko non woniri en nani koɓe yewti kon en faami no haani kala arɗo ɗo wakkilo ɓeru ko wawi kon acca ɗo ko acci ɗo wonanamo awdi laakara ko ɗum waɗi mi faala fuɗɗorde nden yewtere ɗon min tigi mi fuɗɗo fi enen fof no suusiren mi fuɗɗo tawo engagade guluuji temedere dalasi fi juulirde nden haray ko ɗon fuɗɗorto ɗen sago men haray mo ɓe wakkiloto guluuji temedere nden si iwen ɗo haɗata kadi mo ɓe si waɗi kadi mbuuɗu fahin haray no waywata ko guluuji temedere kono wakkilo ɗen tawa ka fuɗɗode ɗon joni hande min toretto micro yo jonnire ɗo jooɗi hellifaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe mo ɓe kañum kadi acca pos mum on ga wota nabor hay e fus weef no woodi si tawi andi ka jooɗi ɗo mbuuɗi ɗi no ɗuuɗi ka weef yo ittu ko woni toon kon fof nulda 510013 ko ɗum woni 5 e 0 ji tati e goto e tati ma e français ko 51000113 si tawi mbuuɗi ɗi no ka weef waton jaggu lutta toon ɓayri son acci ɗo on nani cheikhu ɓen ko maaki kon ko awdi wona dépense awa tan sikku ko dépense haray ko buy aroyta kadi ko ɗum ɗo woni du'a jaabotoɗo ɗon si tawi le kadi ko banque falɗa nuldirde haray GT banque kadi no woodi GT banque on numéro ji ɗin satta maɗitade ko 104804 104804 kala waɗɗo ɗon transfert mbuuɗi mun ɗin ɓe hendoto ko ɗum woni e français 104804 ma e pular goto e 0 e ka nayi e jeetati 0 e nayi awa en torondiri ɗo on hanay meɗen tori hellifaɓe jooɗiɓe ɗo ɓen fop hande ko nanoɗen ɗo kon yo suusin en itten ɓeru ko wawɗen wadde wo hande no ɓuure towirde wo moƴƴiri waɗa beru ɗum ɗon ka juulirde no yiire nde juulirde gasa hara hay goto accaka ɓaawo awa ko ɗum ɗo wonno haray komin lansi ɗo ko gonga maɓɓe ko challenge enen fof jaɓen challenge o wakkiloɗen ko men kon inchallah kala waɗuɗo mbuuɗu yo Allah waɗanmo million ji aduna ɗo waɗanamo moƴƴere nde gasata lakara awa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah joni kala mo joɗaɗi no wawi foɗude kadi haray oustad mouhammad ɓooyi hiɓe wawi waɗde ɗin kadi ɓe waɗanan ɗon $5,000 joni ko ɗon wonnen e yahude taw sifa ko oustad bayro chicago waɗaynoɗo waɗan ɗon break taw jama on meminoɗe inchallah ka ɓaw tabal ga kadi aɗa ɗen heɗita bisimilla bisimilla يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا سخاء
tawde addorando wata maade ɓe wonanay ka weef ala en sokkole ka weef kono koɓe ɓuri sokkolle tawno ɗo komo be ko allah subahana taala yo tawnu jungo men yamde winda ɗon inde makko e ñima makko men jogo ɓe winda ɗon moon tan ko wawede taade ko alay kan woɗɗa gande yettu kay jinnanay kañum ay mbuusoɓe kaas kadi o windana hen ko wawade e mbuusi no woodi kadi waɗoɓe kaas mbuusuji ɗi sakkidare on de tawson taw moy ɗo inane ko mbuusuji ɗi kadi jokke on de tawson haɗare kono fewde namude man Oustass lamboy non lamboy bammo o nani golano ɓeɗo fuɗɗani on de tawson eyi inchallah wonto ka onani bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hay kirɗiɗo ɓe tanke karam goɗɓe joni e longol e ɗaɓɓugol mbuuɗi ko ɓeydore nde juulirde haray e wonɓe ɗo ɓe fayi andi ɓuri ɗo no darde galleji waɗi piiji ino faalamo ɓe ko darde galle ɗo ittande ɗo sappamal hande ka watte ka juulirde ɗogayde nde juulirde nden ɗo e suuma e juulirde ɗo harande timmide heɓi hay air condition haray woni ɗo jiyaɗo allah kadi juuliɗo ɗo 300,000 dollars allahu akbar haray 100,000 ɓeɗen faala andude hombo wawi wattude ka 100,000 mo ɗo ama fay waɗi ɗo yo wandigi tumriɗon ɓeɗe ɗaɓɓina worɓe ɓen ɓe holli worɓe no ɗo yoɓe yalti yiyende worɓe ɓe 100,000 yoɓe ar hombo woni goɗɗo tawroɗo ɗon tawma bari ka 100,000 fi sabilillah woɓɓe kadi yiɗi tawdande 100,000 allahu akbar al muhsin hombo kadi ka 100,000 o wi yoɓe windo o wi ka 100,000 aywa 100,000 ila iwde ɗo en heɓa ɗon million ɗiɗi dalasi machallah haray pour yo hakkille ɗe ɓurdu gollude ko feccere ko waɗde ɗo ko waɗa ɗo taw fiyo ɗo juuɗe haa sen hewti fof ɗo timmi haray mo ɓe no anndi ko waɗi kam yo ndaaru waɗullaade ɗiɗi hoore o fandi o enen sohli e toon ɗo ni ɓuri halto yimɓe ko fi baɓe ko selmiren ɗo yii nanɗi no namde daamini no namde yimɓe no namde gawɗo ɗiɗi gon haɗa ko fi fewde ko fi baɓe ɗen donc anndi noon baɓe ɗe yo won foti e towdiri ganduɗa seeɗ ko fi baɓe ɗen timaɗe assalamualeykum warahmatullah haray haa hannde ɗo ɗen ka hondere so tawi woni heɓaade ko tawɗa ɓeeɗo ɗiɗo ka hondere jippoɗen seeɗa hombo kadi ka 100,000 awa haray 100,000 en heɓi ɗiɗo falila e fandol min en heɓi kadi mo 300,000 gooto machallah haray waɗen kadi ka 50,000 hombo woni ɗo wakkilanoɓe waɗana en ɗo 50,000 fi sabilillah e yiɗi ɗo ɗon heɓde buñ ɓay wondere nden en fecci ɗum e hakkude assalamu aleykum warahmatullah bisimilla ka 50,000 ko hombo man ɓayɗo e mantama wi mo mantama yo holɗo mbawde ninga lambu mum ɓe ninga e mantama ɗe wot karangoɓe kadi ɓe suuɗaji e mo waɗi ko heɓata ko no waɗi awa hen ɗo inchallah hombo ka 50,000 en heɓani kadi ko 50,000 gorko goo awa ɗo kadi denɗi haray yo allah okkore ko waɗe wowna e waɗude eɗen eggude ɗon kadi ha hande mo ɓe waɗa ko wawi mumen faala hombo wawi waɗande en 30,000 dollars ɗon noon mi ala yode ɗo seeɓaki ɗum jonidani ko haray andi worɓe ɓen no ga kono haray 30,000 dollars hombo waɗanta en 30,000 tawde kadi mi yaari kadi ka wonɗo men winna yo toon ɗum ñumo mi yaani taw mi ƴetta numéro makko mi winna hombo waɗanta en 30,000 dollars seeɗa wi wakkile gongo e maɓɓe hombo jana toon ko jomum sikko ko toon aywa ka 30,000 hombo wakkilanto en on muso men 30,000 onoɓe mbuso habbe seeɗa habbe ha gayni yawan ɓawto aywa alani goɓe joni min ko haa ɗo mi suusiko e joni mi hacci joni ko mi yiwi ka wondere mi heɓi gooto ko tawɗa ɗok dabari ka 300 tama heɓani hay gooto mi heɓani hay gooto ka 50,000 en heɓani hay e gooto ka 30,000 min
ko ado bismillah ala ko bayi andi ko hokki kala do aray en produit en ko mutu ko belde gal o ko wadi kala o do wadi kay do wala sekere aray kay do ko men ko en joni ni no webo en joni ni no kat ko do banko aray haande kala do on taw joni men jabata ko joni non wonde alaji madugo yimbe sappo no wawi hebude 100,000 joni wawi ka tentendare joni ande ka 10,000 amiro wakkilori ne baba men wakkilo en buri nen kadi fi Allah ayo ok won kadi window e awda kadi winde be do be tan mahmoud gani denta jon non enen julaade kala ko be almani be bo wadi denta awa ya seeda be ni julaade bismillah kala ko e bo wadi denta julaade ngawa wala men den men ni bismillah joni faani no joni te pascal ni ji joni no pascal be ko hono to do julaade no e wadi de to jodi mo wallahi wadi ni nasi jodi ni sabilillah wallahi ko do ko as kala to yan do bo mo ko ko be woni ni ko no ni as ke makko kon ko wadi ni ka be mo aka ka mu ni mo ni ji so na as ke makko wallahi ko do mo en nani ko woni no ala subhanahu ɓe noddi ɓe kadi weeni o ɓe annda si ɓe anndinaani janngo wattiri jam faɗi jam jooni noon hari en habbi haɗi ɓayi naano kugotogonɗone kono hewtitay tan ko anndugo si ɓe waaway ɓe wattude fool ko sinno rene mosoko ɓene habbo jooni noon hari ɗimo jokkondirde maɓɓe ɓe hewtiɗo jokkoniri anndugo si solution ngo no woodi way ko alkene sa koye yaltuɗo so tawi connexion o mbay ko won waɗa partage so wawi so mbaɗi ko wala yari kisan jonna ko tammi dole ni na dole ma ko godum dawa jatte dawa mujje ko fono ay won don non si tawi sa wallo yiri asusi ittude don asusi ittude bay ko to wana tore no gasa dum do wona sabu hala ko bonay no yeso ko do ka bon ko do wani ko ko fosi tay ko tres itti sa walla nene ba ko ni indi ko sa walla itti pellet hala ko takina ko ɓe laari fof wona wona ka ko yalto ɓaawa ma ka gatto woneta noon ko allah wawa rewide ay ko allah waɗaɗa walla noon gonka ko ɗum ɗon tojiɗe enen fof ko ɓe wontiro wona ko mum ko kono so wota yo suuf o oto eno ɗum hande ɗum ɗo ko jogui ɗo ko so yaltini hande janggo heɓata dépense makara ono dépense o ɗanini jogui ko allah jogui kono wontiro yitta saabu allah jangore allah artire ɓuuri ko ɗum ɗon tubako ɓeydu joni joni kala ko en do bayi en joni ko fa taw on daga de bata fi udam buluj didi 2000 ay woɓɓe to woni to window yawɗon ok on mo do window cheikh ono wonɓe ka huɗaɓe nge wallidiray ko eyo alañuma darul iman kadi yo memmina toon nani oustad Mosque bayen kamɓe kadi ɓe memmina toon bismillah aw jarama ok jaram jonade won fof dara ɗon Damangal fermati gaynani nandi ɗo endo ko waɗɓe ka wiye fammudurude ko prépare waɗɓe prépare ka wefude ko ɗum yeeyo windama o se dañimo raconte o fesoto noon aka
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مسيب جوب تدو بلاول إدابول إن يتي الله سبحانه وتعالى إن جرنيمو إدو ونيما كو نيمي يندو فتوغل ودا يوتر الإسلام هاغينا حركة يسود الله يوتا في دين مكو وتغيرا دين وأرسك إن كري ووغل أكتوغل أندو إمو توتا فريلا كو فرلي دو ميدن دونكو يولدي على سرا تركي الله يالله جابغي julde alan sara tawa e waktuji ɓurɗi mawde ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala himo wondiri o inni wal asri innal insana la fi khusr bani adama fo woni e perde sina ɓen gom ɗimɓe ɓe golli golleji moƴƴuɗi yamiraji sifa ɓe mawɓe meɗen ko waɗani en ɗo ɗe jawle ɗo todiki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah lontinamɓe ɗi sadakaji ko itta ɗo e nder minitaji joyi inchallah ittugol sadaka no tawa e sababuji ko duuminanta goɗɗo nema ko Allah subhanahu wa ta'ala on neminimo ittugol sadaka no tawa e sababuji duumingol nema ko Allah subhanahu wa ta'ala on nemini bani adama on hara o jaɓitare o dandamo albalawuji yo Allah duuminan kala ittuɗo ɗo e miijiɗo ittugol hara heɓare feere ittugol sadaka woɗum ɗon ka ndo tawa e ko watta honnon ko ittata ko wiyete ko ñabbeeli e bani adama ɓe ittuɓe ɗo e saatiɓe ittude e ittunoɓe en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah danduɓe ñaw e ñawrede ittugol sadaka no tawa e sababuji ittugol albalaw e bani adama wono ala jiyam makiri ɗo ni ittugol sadaka hino dandama accident ittugol sadaka hino dandama perdi ittugol sadaka hino dandama wirtere ittugol sadama hino dandama koyra aduna e lakara yo Allah on dandu ɓe uditanɓe en dambugal ngal ɗo e ittuɓe fopp ɗo kadi haysi ko mbuɗu goto ko ko wiyete albalaw ittugol sadaka hino danda bani adama ko wiyete ko ñaw e ñawrede mawmen ɓen ɓe makay wona ñande sadaka itta na ñande sadaka on itta woni koyo jaaboto ko fi hon ɗum piiji goo hino dandama ko sabu torariji ko wannoɗa e sabu sadakuji ko ittunoɗa yo Allah windan on baraji waɗna on joddi aljanna wo ittugol sadaka kadi ko tunjiminal kuruɓe no ittanama sattendeji e ɓittendeji kala ko bani adama on heɓayno kon o dandama har ko sabu sadakaji ko wonɗa e ittude kon tentinino sadakaji waɗaɗi fi Allah mi sakkitora hon ɗum sadaka hino tanda neɗɗo on ko wiyete kon min ghadabi rabbil alamin e tikkere Allah ko Allah tikkanta neɗɗo kon sabu ko ittata sadaka ko jonna miskinɓe Allah ɓen itta sadaka jonna tampuɓe ɓen itta sadaka ittana maapiɓe maapunde muɗum ɓen itta sadaka jonna anuɓe ittanaɓe ande maɓɓe nden itta sadaka addaka cuuɗi Allah ɗum ɗo hino tawa Allah kadi ko seytinanma kon o yaforma sabu ɗum noon kadi haray ittugol ngol sadaka kadi kala mbuɗum goɗɗo was itti sadaka Allah nontinanayen Allah daali ko deftere makko wama anfaqtum tufidul umum kala ko dépense ɗo min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum kala ko dépense ɗa ɗuuɗi fanɗi hara ko fi makko kanko Allah o lontinante o waɗnama ɗum kadi milliarji ko ma waɗande ɗum ɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala enen ɓe julɓe ɗo du en weltike fii ko ɓeeɗo itti kon wona noon fere Allah mo ɓe ittani fii muɗum on fii juulirde nden fii suudu Allah ndu en ɗo fof no yiɗi mo be men no yeli ñande jooɗaɗo inna ko kaarijo woni ko waɗani en ngal daalwal ɗo o kafi daali ngal hay e gooto ɗum ɗon luttay ka tariha ko filde ila yawmil qiyama tariha huwo wolay koye fii meɗen ɓe musidɓe meɗen ɓe yalla yaññani feere ɗo waɗi ɗo tariha maɓɓe wowlete ila yawmil qiyama kala mo waɗama ɗo ka tariha makko kadi wowlete ila yawmil qiyama ni enen ɗo goto e meɗen tawanoka fewndo aboubacara itti fewndo seydina ousmane itti kono hine wowlde fii maɓɓe ɓay windama nde ñalande ɗo kadi tariha o winday ɗum ɗo ila yawmil qiyama alaji en udditani en ɗo dambugal ngal ɓe waɗani en koko ɓe waɗani en ɗo yo Allah ɓe adike ɓe udditi fi Allah on yo ɓe tawne e adeteɓe kadi udditanoyede dambugal ngal ka aljanna makko
toriki Allah kala ka sattaniɓe yo Allah on udditamɓe kala ka newi ko yo Allah ɓeydu newinde ya rabbal alamin komi sakkitorta on mbadde julɓe ko jooɗi ɗo fof hay so tawi ko mbuuɗo gooto wata gooto yew waɗaari fi Allah ko ɗumitoroto jama on ɗo gooto e meɗen annda sen tawtidiray ɗo hay ka futoro wona fere janngogoy joni noon gollal hanangal golleede hannde wata accugal ha janngo a annda janngo gon ɗum tawrayma si tawi janngo tawetema aroyey ka akhiru zaman ka aduna o lannoyta ɗon marɗo rondoyto sakuru mum kanŋe e kalis euro dollar franc CFA mbuuɗi ɓurɗi e hittude ɗin erno o rondo ndu bindi o jinda ha kiikiɗe hara o heɓani hay goto mo okka hara hay goto haton jina e muɗi nde ñande mo ɓe ko mabode e hoore muɗum ko fiika taw e jamma aroyey ka akhiru zaman musidɗo meɗen mo wattinnoɗen ɗo e gabru feƴƴa e berɗe ɗen daroɗa e hoore gabru makko wulla ñallal ngal fof inna ya laytani kuntu makanahu e joomi am hanino hara ko min woni ka nder gabru ko kanko wonɗo ka gabru o woni ka hoore leydi ga ɗum hewtanoyte hewtana yimmin fof meɗen musidɓe julɓe tedduɓe o jamma ko toniɗo kon fof mo ɓeyo anni yo hay so tawi ko mbuɗu goto inna Allah hiɗa renti alhaali am o fewndo ko ni fewndori mi waɗiri nduɗo ni waɗi illa fi Allah mi waɗiri fi suudu Allah ɗo mi nanɗo mawɓe gono maaka ɓe inni wo ittuɗo ngeloba sadaka e ittuɗo mesedal sadaka o hiɓe fota ɓe inni minen men famari ngal misalla ɓe maaki on ɗum wo ko anni e on jokki mi indi men famari babay ɓe inni ene haaju Allah hino e waɗɗagol ngeloba min inni o away ɓe inni ene haaju Allah no e ñewtugol min inni o away waaw fof ko sadaka ko anni e woni ko serti ko ɗum holli enen ɗo kadi mo beesiɗi mbuuɗu gooto waɗay ɗo fii ndun suudu Allah kono Allah ɓurdindini en woodi ɓe Allah jonni feere no yaaji ɓe waɗi ɓe holli en kadi Allah okkoriɓe heɓugol jawdi mo beeno faala ko sa heɓi e sa heɓaari laamu mo beeno faala ko sa heɓi e sa heɓaari gandal mo beeno faala ko si Allah okkima si o okkaari nayew wembol duuɓi mo beeno faala ko sa heɓi e sa heɓaari kala noon mo okki ɗum ɗo fof hare Allah mo yiɗimo e hoore ko yiɗma ɗon kadi o watti nder ton kadi jarrabuye ndaarugol jawdi ni sa ƴettani okkitira fi sabilillah wono ɓe marɓe meɗen ɗo gerdi ni jasahumullahu anna khayra yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi waɗaɓe ɗo ɓen fof e saatiɓe ɓe waɗugol kadi gandal ngal kadi waka zalika ko wanwa noon kadi mawɓe ɓe wonɓe gaɗen tooniɓe gaɗen kadi fof tippitagol ngol seeno jento en jaɓa pehe meɗen sonken e hoore maɓɓe hara ɗum hino wela ɓe ko ɓiɓɓe maɓɓe ko ɗum wonde ko ɓe siñtiɗo ko ɗum woni fuɗi layi rimi wiliti hande kadi ko dinɗe ɗe wona e nafede ɗo yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi haray min weltanike o yo Allah weltanon yo Allah waɗu ɗum joddi nde jonde ɗo fof ko woni sabu ko ki e aljanna mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen ga yo Allah ɓeydanɓe cellal yo Allah ɓeydanɓe cellal kala nawnɗo ɗo ma nawniraɗo ko Allah wari lekki yo Allah o sellimo yo Allah okku nawnuɓe fof ma nawniraɓe cellal ngal o okkuno annabi Ayyuba marɓe ɓen fof yo Allah okkuɓe iman sifa ko okkuno Seydina Ousmane ɓe jogaki ɓen kadi fof yo Allah okkorɓe muñal e tabitugol sifa ko okkitno Bilal radiallahu anhu mi toriki Allah kala marɓe andeji ɓen fof yo Allah ittanɓe andeji ɗin e mapandeji ɗin wano ittiranno annabi Yusuf e annabi Musa ka mapundeji maɓɓe ka nder koloɓe e ka maayo mi toriki Allah huluɓe ɓen fof yo Allah on danduɓe wano dandirno annabi Ibrahima ka nder yiite mi toriki Allah enen yaltuɓen fof yo Allah reeni men ayna en hiwa en dandana e wano dandirno nelaɗo sallah sallam e Aboubacar ka nder fammere allahumma la tufarrik hadha aljamu almubarak illa bi zambi maghfur وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك خير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأمرون بي الجنة وأوزى في نار جهنم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. weltanagol ɓeɗo ceernaɓe koɓe seeni kon ɓe ari ɓe waɗani en nde ɗo yewtere no woodi certificate mo duwalen ɓe jonnude winde jange adnam e muassasatul huda. haray kadi darul iman ardagol seyda muskemani haray ko woodi kado kadi koɓe heɓilani sonnajo ustade ɗo kono aray ɗum ɗon en jonnayi ɓe yoɓe waɗir toon ka suddiɓe wonɗon. aray no wayni kadi ustas sabali kayma ustas Abubakar Diallo ɓe hewtiɗo ɓe mbiyaɓe ko bisimilla maɓɓe. kono ɗoy ɗum en jonnayi ustas Yahya Diallo Birkama ɓe kakoke a ustas Mouhamad Boyi Diallo ɗonane tarik e nder daqiqatayn inchallah. bale tafadal mashkura. haray baade ko fof enen jarna Allahu azza wa jalla. si ɗum feƴƴi enen jarna ɓeeɗo karama koɓe meɗen tedduɓe, si Allahu tabaraka wa taala bagorɗe en senagol ka meɗen Gambiya ɗo e nduɗo lewru e nde ɗo ñalande. ɓe neɓuɗen nande inde mum, ɓe neɓuɗen yiwude mbodo mum, ɓe neɓuɗen humpeede. kono tawi ko e nde ɗo ñalande walla koye oɗo sayi Allah watta en waw yidugol e maɓɓe, joɗoɗen e maɓɓe, yewtiden e maɓɓe. hara en jarniɓe makko on o weyɗi, makko on o labama, mawdu on kadi hawrodiri e nokku on ka wona ɗon. haray ala ko waɗen si wona jarnugol ɓe. toro Allahu tabaraka wa taala yo jaɓan ɓe ko ko ɓe waɗi ɗo. si ɗum feƴƴiɗen toro Allahu tabaraka wa taala ko nanɗen ɗo kon immorde e makuji, immorde e hadisaje, immorde e ayeje Qur'an e qissaji labaɗi. haray yo Allahu waɗu en nani jaɓi. min ɗuɗa ɗo komi ɓeydata si wona andintingol hadis moɓe maki on wonandema ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa wa malakani yanzilan يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى إمنا ملائكة بديدو بهنو دعو ويكو يدعو ويكو يهودو yo Allah hawrindin en e malaikajo du'otoɗo on. malaikajo du'otoɗo on o wiya hon ɗum Allah yo kala waɗɗo dépense, kala okkuɗo fi Allah, Allah lontinamo hay du'a neɗɗo moƴƴo hino yela na fere du'a malaikajo. malaikajo on du'anto kala waɗɗo jawdi mum fi Allahu tabaraka wa ta'ala. way ɗo ni hande buy emen heɓi ɗo du'a malaika wonde hara hiɗa yaaka karama koɓɓen, ɗa yaaka almaniɓe ɓen, hiɗa yaaka ustade ɓen, ɗa ɗaɓɓa du'a jaka siɗa faala du'a hara ko du'a malaika ɓurɗo moƴƴude waɗu sadaka hara ya heɓi du'a. si ɗum feƴƴi woya malaikajo hino wiya hon ɗum allahumma a'ti mumsikan talafa, Allah yo guddo on saliɗo on okkugol fima ka wona e noddede ɗon, Allah yo waɗu halkare e jawdi makko ndi. yo Allahu tabaraka wa ta'ala dandu en marugol ha heɓa kuddi malaika, wuddugol ha heɓa kuddi malaika hara ko aw woni sabu yo heɓu ndin ɗon kuddi malaikajo mo taway noon ko du'a wonɗa e ɗaɓɓude e makko heɓa kuddi makko. haray hakkille golliraka, haray hakkille ñawaka. hadis mo sakkitorta ɗo hadis daɓɓo
حديث القدسي كان يرى صلى الله عليه وسلم ماك يا ابن آدم أنفق ينفق عليه أنفق ينفق عليه dépense okku waɗu sadaka si a waɗi sadaka kisan allahu tabaraka wa taala wi men lontinani men dépensani a ƴettuɗa ɗum men remplacani holli siɗa faala jawdi ma ndi yo ɓeyde wonko watta kene waɗi sadaka hadis mo sakkitorta ko oɗo hadis ɗaɓɓo كان يلعب صلى الله عليه وسلم ماك السخي قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة بعيد من النار وأن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار نلعب صلى الله عليه وسلم بماكي ونحن دق ونقول دق يومبا ونقول دق ويومبا parce que naaji fa on ko yaaji kon ndaarete ko ɓernde nen ko yaaji kon ndaarete ko ɗum waɗi ittugol jawdi no ɓuri muusude poodugol leydi kinal ka woɓɓe wona woniɗi kadi ɗum hino yomɓi ka woɓɓe kono ndaare oɗo maako nelaɗo maaki wo on dokko qaribum min allah ko ɓattiɗo ka allah ko kawtaljo allahu tabaraka wa taala qaribum min annas wo ko ɓattiɗo yimɓe ɓen yiɗay si goɗɗo woni dokko wo qaribum min aljanna ko ɓattiɗo ko aljanna ko ɓattiɗo ko aljanna si o ɓattiɗo ko aljanna kisan baidum min annar hara o woƴƴitike naatugol yiite yo allahu tabaraka wa taala waɗu en jikkinorɓe jikku dokkal koko okkete ka allah kono hino ɗaɓɓe kadi dokkal hino wona e goɗɗo hara ko naturellement allah okkimo kono dokkal hino jemɓe ko jikku moƴƴo mo tawata hiɗa waawi tewude e goɗɗo hiɗa waawi ƴettude e maakuuji nelaaɗo mo tawata hiɗa waawi ƴettude e daaro allah subhanahu wa taala kamɓe okkoɓe manta an kadi tawaɗa yiɗi taweede e maɓɓe jikkinoɗa jikku on hara yiɗen toro allahu tabaraka wa taala wonɓe jawle ɗe fof yo allah ko lontin kamɓe ƴettiɗon waɗa barke e mum albalakuji no usade makiri ni wonɗi e yiilade hakkude leydi e kammu fof yo allah on danduka jawle ɓe wonede famsede fof yo allah waɗu sabu ko ɓe naatira aljanna yawma alqiyama hada wa billahi tawfiq wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الانفو جرنا ما يتاما أستاذ ميدن قال أستاذ عبد الله جرنا ما في يتاما بيكم بودي ما كاري جنان اندو انترك الله سبحانه وتعالى yo allah waɗu en yimɓe ɓe tawata ko nanayi ɓe ƴaɓa gollira min alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana siɓe julɓe ka affaire infaq ɗum ko jikku ngu tawata ko mandanuka islam ko jikku ngu tawata ko cuucal reydu kala ka allah subhanahu wa taala okki neɗɗanke oɗo jikku ko fetti neɗɗo no suusireedu ko jikku ngu tawata ko hoolagol allah subhanahu wa taala probléme ɓuɗɗo neɗɗo ɓuɗɗo waliyadu billah probléme makko on ko hoolaki allah ɗum woni probléme makko ɓurɗo mawde on ko hoolaki allah si o itti o nafki allah lontinanaymo ko ɗo woni probléme makko ɓurɗo mawde o yoni en tuyi en annduka qur'an wondema neɗɗanke si eggi e ɗan ɗo gurdam o yehi lahara ko yeloto ko ruttitede ka gurdam aduna golleji ɗin e ɗuuɗude ko toroto allah koyo allahu on ruttumo ka gurdam aduna o waɗa sadaka o waɗa nafaga
rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib o wi ali mi juula walla mi hajjoya walla mi hoora ko o wi fa asaddaqa wa akun min as-salihin maaku ustad kayno maka ɗo ko non woniri jikku moƴƴungu wonde woɓɓe a tawayno aawa e maɓɓe naturellement kono noon si tawi a tawaka e ɓen ɗon koyo a wakkilo an kadi heɓa ngu jikkuɗo ko honno wakkilortoɗa piiji moƴƴuɗɗin fof ko ya ekkito ñentina etoɗa si a etike tun a waway no woodi jikkuji busɗi tawata woɓɓe hiɗi hino hoyaniɓe ko jikkuji moƴƴuɗi hiɗi hiɓe jogii hen nisba ka tagudi maɓɓe e ka ƴiiƴam maɓɓe ɓen ɗon heewa probléme no woodi noon woɓɓe ko ma on tigi wakkilo ɗe nganndi jikku ko ko wiyete kon wullugol sabu kulol Allah woɓɓe no woodi si qur'ana janngama ɗo hay si ɓe annda ko mana on aray e maɓɓe automatiquement si a tawaka e ɓen ɗon ko honno watta ko ya eto an kadi ekkitoɗa woowina fittanuma ndu wuren haa ka makuuji sahaba ɓen radiallahu anhum ɓe wi on tigi wullinkino ka fuɗɗorde si o wullinkinike ka fuɗɗorde hannde o wullinkinike janngo o wullinkinike faɗɗi janngo faɗɗiti janngo o wullay hara ko tigi tigi awa ceerno si hawri a yeɗaka heɓugol cuucar reedu waawa an kadi nafkude okkude eto gerda e fittandu ma ndu eto gerda e fittandu ma ndu qur'an ino lerɗini en moƴƴa fii ka dokkal sabu noon tuma okkata ko a halfinay woni ko a maray woni janngo a heɓoyay haaju e mum surtout si a ƴetti ndin jawdi ko Allah okkorma a waɗi ɗum kadi fii Allah wa anfiqu mimma razaqnakum man dha alladi yuqridu allaha qardan hasana wa atuhum min mali llahi alladi atakum ndi jawdi ko Allah luɓma ɗo o yamirma ya ittu hen geɓal o yamirma ya won neɗɗo moƴƴuɗo e mayri ceerno e to heɓa ɗum ko ɗum ɗo woni ko on tigi tawoyta lahara ko ɗum waɗi heɓen cuucar reedu sa jentike makunelaɗo meɗen Muhammad sallam kaɓe maki wondema kala neɗɗanke wawuɗo participude ka juulirde Allah ka suudu Allah darnete haysi hawri koko fanɗi yo o heɓay geɓal molnagal wuren no ɓe yewtirno kamɓe no hawni balaga labaɗo kala darnanɗo Allah suudu haysi hawri hindi fotawa ñakka sondu pelletiɗen laaɓa ñakka sondu hondu neɗɗanke heƴata ton sakko innaw juulay ton kono ɗum ɗo ko tentingol min babil mubalaga wondema ko fanɗi wo ɗum ko hunde sowindirtede nde mawnaka Allah subhanahu wa taala eto ɗen suuse ngu jikkuɗo ko ɗum waɗi tuma ɗum ɗo fewndi wonde wona yiingo yo hoorejo on yo almamijo on yo mawɗo on yo o fuɗɗo kanko tigi o yaltina kadi ka kene sadaka no tawa e jikkuji laɓaɗi ittugol sadaka yo on tigi suuɗu wo hara hay jungo ma nano ngon ngo wawata andude ko honɗum jungo ma ñaamo ngon waɗi kono noon ka suusingol yimɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude an hoorejo on an almamijo on an karamokojo on an mawɗo on ko ya waɗu ko ma kon ka kene wiɗen ko cuucal reedu kala okkayɗo jogiiɗo cuucal kala jogiiɗo jikku dokkal wallahi ko neɗɗo suusoren tum wawi wadde ɗum ko cuucal reedu mawlanangal wiɗen oɗa mo jogii probléme mawlanaɗo gogo o hoolaki Allah ɗimmum ɗum ko hulɗo reedu tatabum ɗum o neɗɗo on haray himo faaɗi kono noon ko iway ɗum piiji ɗin fof si on tigi elti fittanu mum ɗum jikkuji moƴƴuɗɗin fof si on tigi elti fittanu mum ɗum o waway ɗum waɗi ha ƴengi ɗon wi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu
qur'ana wi en sondo kadi etoɗen ñentingol wondugol e moƴƴuɓe ɓen wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya ko firti jikkuji moƴƴuɗɗin ko ñentinteɗi toɓɓere ɗimmere nden mo kala ko wi'a ko ber ko on tigi taaginana kon yo ittuɗon dokkal landaki jogagol taskama moƴƴa tawama ɗi projet ji dina ñani fof si a ɗaɓɓiti finance e ɓeɗi ɗin wona garam Mamadou en ɗum ko hunde taskande jarribande andade ko yimɓe hakkundeɓe ko ɓen financata ɗi e yimɓe wonɓe leyleɓe ka keɓal ko ɗum waɗi wata jaɓu foolede few waɗi ha hadith ni rasul sallam ɓe manki sabaka dirhamun 200 dinar mbuuɗu wotu dirham ɓuri mbuuɗi temeɗɗiɗi dinar kange ko honto ɗum wata wonde sa heɓi mbuuɗu wotu a ƴetti ɗum a waɗi fi Allah ɗum koko sowidire ha wona no yama milliard ji oɗa jonnaɗo jawle e kange o waɗani ɗon o waɗɗe nokkungo ɗum ko ga haɗata nafoytamo etoɗen suuser reedu ko en wakkiliɓe sifa o nokku mossiɓɓe men jooɗiɓe Guinée Bissau mbuuɗi arabujo tawaka e mum julaɓe mossiɓɓe men mo kala ko ɗum piitidiri ha ɓe darni sifa ɗi nokkeji Guinée Bissau ɗum ko cuucar reedu koko gasi few ara ɓen watti arde kolo bora wallito ko firti ɗen wawi wadde piiji bussi en jogodiri hiɗen wawi wadde piiji bussi en jogodiri si en heɓi kadi ko wiyete kon cuucar reedu musidɓe julɓe qur'an no yamiri en yo en heɓu ko wiyete kon ihsan woni labingol andi islam no jogiti martabaji tati walla grade ji tati natugol ka dingira a woni julɗo si ñiiɓi ka ɓernde ma a gongini ka ɓernde ma a woni gonginɗo Allah ko goto feƴƴoyta ɗon yaha ka fandaɗa moƴƴa qur'ana tigi no fecci en pecce tati wa kuntum azwajan thalatha ko muqarrabuna e ashabul yamini wal iyadu billahi kañum mati e ashabu shimal ihsan woni labingol kala ko watta awa ka nafaga no tawa e ihsan on kala ko yaltinta musidɗo julɗo yaltin ɗum hara hiɗa welti wallahi hinse ala e mum ko ɗum ɗo woni ko taweta yawmal qiyama wona ko ñamuɗa kon jeyɗa wona ko soɗɗa wattiɗa kon jeyɗa bal ko marɗa kon fi yawmal qiyama ñande yawmal qiyama ɗi hewtoyɗen ɗon ka tawata neɗɗo no haton jini e virgule on virgule wata heɓade jon noon si golleji moƴƴiɗi no wodno surtout koko wiyete kon sadaka on tigi taway ɗum no sowidira moƴƴano musidɓe julɓe kala finance ɗo nguuru mum fanɗu mum e ɗiɗo projet ji diina mo jangi ɗon alifu ha yawmal qiyamati ɗa jogui hen baraji mo juuli ɗon berɗon no juulede ha yawmal qiyamati ɗa jogui baraji siko woyndu asa berɗon no yarede hiɗa jogui hen baraji ko firti ko hunde nafade musidɓe yo taw hara enen kadi no woodi secret ji taw wuuru kam gurdam aduna ɗo tawa ala secret hakkude ma e Allah ala secret ɓurɗo mawnude mo goɗɗo watta hakkude makko e Allah ɓuri nafkugol surtout nafkugol tawa ɓerde ma nden no laaɓiɗa weltori sa yi mawɓe men ɓe mbawo ɗo ɓittereji maɓɓe bus duwaw kala mo ɓe tori Allah jaabinayi ko sabu a wata tororade Allah gollal ngal waɗanɗa Allah ko laaɓi poska gundo oron kama jaabinande wata on de waɗi hane laaɗo fillani en qissa ɓeya yimɓe tato ɓeya worɓe tato yaltunoɓe bani israila ɓe yalti setagol ndiyam maaɓiɓe ɓe naati e fammere fetere iwri dow ari suumi dambugal uddi dambugal fammere nde andi qissa on no juuti kono eɗen andi mo kala e maɓɓe ɓe yawno haa ɓe tawi ko mayde won ɗo ñaamete lanni yoɓala ndiyam ala yaltugol ala ko maayugol wonugol ɗon ha maya heddi ma ɗum honɗum ɓe diisodiri ɓe wi mo kala e men yo miijiti
ko gollal makko hongal ngal tawata o sikkitaaki wonde ma ngal ɗon ko joomirawo subhanahu wa taala tun o waɗani ngal mo kala e maɓɓe yimmi filli suɓi ko noon kay angal juutingol ko ɗon arano on haali immon tammo on ha hayre nden fetere nden yani ɓe yalti e to ɗen heɓen gundoji hakkunde men e allah surtout ka nafkugol musidɗo julɗo tataw hara an sadaka ma on hino waywa janngugol men qur'ana yaltu ɗum hande sahabaɓe men ɓe wiyeteɗen no waywa martaba sahabaɓe ko on fontay ɗo suratul kahfi janga jumare kala no yurmi ha feƴƴiti awaɗen jogii kadi buy hande sikkayɓe ko woni sadaka ko ɓen ittayɓe sadaka ɗaɓɓa kewkoyi ɗaɓɓa piiwoyi e jumaje ɗen ɓe saakita yo taw hara an kadi wona ko waɗɗima ko zakka goɗɗo mantetake so itti zakka no waɗir noon goɗɗo wataki en wata mantude hay goto so juuli farillaji ɗin en wata mantude mo itti zakka neɗɗo mantetake so waɗi ko waɗɗimo ko hombo mantete ko si a waɗi tonin ko waɗɗima kon ɗon a waɗi ko waɗɗakima kono ko huude moƴƴude ko ɓe mantete musidɓe julɓe ekkitoɗen ngal cuucal reedu ngal duumo leñol men ngol hiɗen andira ɗum wona mantagol kono noon ko yewtugol nemaji ɗi allah okki en ɗin wa amma bi nicmati rabbika fa haddis etoɗen ngun jikkuɗon duumo etoɗen hara en jaɓali cheytane ɗayna en e sa itti ɗum ɗo noon ko honto heɓoyta lonto e amarali fi janngo marugol fi janngo avenir hoorema e avenir ɓiɓɓe maɓen e avenir jamma on e malal ma ngal ɓurayo a halfin allah subhanahu wa taala allah maranama ha janngo sabu janngo haremo kala jogii haaji e mum tori kala subhanahu wa taala ɗiɗo golleji foɗɗaɗi ɗi projet ji ɗo yo allah newnan en ɗi timma e jam o nafira en ɗi kalamu al en fof yo allahu waɗu e yimɓe suusuɓe ittugol suusuɓe nafkugol fi makko en fof yo allah subhanahu wa taala yaajin arsikeji ɗi waɗa arsikeji nafayɗi dagiɗi laaɓuɗi aray jama on fof no weltana inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haala joni jonna e amen on ɓe jarno jama on on andu ɗum fof hay anduɓe wonɗiɗo e mowe meɗen ɗo woni cheikh docteur Mama Bari haray ko mawɓe meɗen temen bangiji ɗiɗino ka diina e ka dawɗa haray tawɓe ko suɓɓeɗo takko meɗen ɗo goten ɓe teddungal allah kono ɓe tiɗɗudi en haray meɗen halfina maɓɓe ɓe yimɗonɓe o go'o ko joganiɓe en martaba tuuɓuɗo e arda ko leydi Gambia ɗo ɗiɗi tere ka enɗan e ka diina kala ka men miñata e yeesu mum seydi mum e seydi ɗo joni mina yiide toon ko nowu temedere donc haray eɗen jarmaɓe weltoɓe fof conseil koɓe cheikh oumar tawde goɗɗo e teddinoɓe e hoɓɓe meɗen haray cheikh Abdalla eɗo goto e mawɓe kala yimɓe bange ɗen ɗino hare inchallah jogui place tenen aɗa ko leydi place fof ɗo moƴƴa taw kala yiidi ko ɗum place o place ji na inchallah haray ɗum e amin on ɓe jarana e jamam koɓe ɓen inchallah si bari kadi yeeso bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray musidɓe tedduɓe en jamni allah subhanahu wa taala en weltanike allah subhanahu wa taala en weltanike kadi hudaɓe en weltanike membas ɓe hudaɓe fof e mawɓe hudaɓe en jamni kadi mawɓe seeniɓe ɗo ɓenen fof woni ko ɓay woni ko mawɗo woni ko sonnaani aray en weltani kadi Oustass ɓe meɗen ɓen maniteɓe Oustass Abdalla Diallo Belgique e Cheikh Ibrahim ɓe wondi e mum Diallo Belgique tan jibinande ga meɗen lamen ɓawɗon kadi eɗen jamna kala tawata mo Allah subhanahu wa taala newni seena goɗɗo sabu nota ko ɗi o nodda
barani no woni ɓe malaikaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala nerataka leydi ga kala ñalande e jemma ñalongo ɗaɓɓitaka yimɓe jooɗi sifaɓe jondeji meɗen no janga qur'ana ma no jannidira alqur'ana ma no waajodira wono wona waajodirede woni yimɓe yewtani ɓe heɗo so gayni Allah subhanahu wa ta'ala yamira malaikaɓe ngeɗen ɓe maɓɓe ina qumu maghfuran lakum adi buddilat sayyi'atikum alhasanat Allah subhanahu wa ta'ala yamira wonde manna on ɗo ko imme e nde jonde wonde jooɗi ɗon ɗo sabu an min jooɗon ɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala yaafike on mondi kala bondi ko wanno ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wattita ɗum ko wiyete ko moƴƴi haray so waɗi jondiri ko jondiri moƴƴi ko jondiri Allah subhanahu wa ta'ala andi tiri baraji majji ko mawni ton haray koye ɗuɗɗi sifaji ɗo jondiri kala nokkure kawawɗe wonde e muɗum waɗe walloɓe no diina Allah kan yaara walloɓe no alqur'ana yarata yeeso sunna makko no yaara yeeso e waɗugol ɗiɗo juuɗindeji e waɗugol ɗiɗo lekkolji e waɗugol torareji Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof ko moƴƴere e dow moƴƴere waɗande neɗɗo on ñande ngal ko wawaymo nafude haɗa ko noon kadi janna musidɓe meɗen iwranɓe en ɓen bisaw haɗa kamɓe kadi tawama jonde men ɓe hanki e tawama kadi jonde men ɓe hande haray e muassasatul huda weltanike jama on fof jarni jama on fof e ko Allah subhanahu wa ta'ala yo koyno janna dande kadi yiite makko ngel waɗna e moƴƴere aduna waɗna kadi moƴƴere lahara ɓe hoɓɓe men tedduɓe kadi Allah subhanahu wa ta'ala walluɓe kadi jewta e jammoɗere damɓe kala ko wiyete accident e albaɗa e laawol ngol newnan ɓe peerɓe to ya ɓeygore maɓɓe nene jam eɗen kay ɓerten ɗo jam waɗana en jam kala kowɓe wontirɓe mawɓe faatiɓe yahoɓe o kaɓe aljanna mawɓe wurɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗen cella okkoremɓe kowɗen Allah subhanahu wa ta'ala kay ɗumen kadi koppete yo Allah subhanahu wa ta'ala kadi barke maɓɓe hudawo kadi Allah barke mum nandira ɗum yeeso o kay kala ko wiyete moƴƴere e lahara dande kala ko wiyete lorra e aduna e lahara o kay jandi ɗumɗosen ala wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin aray adda ɗum noon e waɗaneɓe ɗo hay teddungal gotal tene ka gimɗi suka e meɗen men ɓawa ɗum hay hewtini teddungal inchallah aray han suka alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نور الدين زكريا عالم سوريكان ونكو ويبني لو إنك يترمكم في أستاذ عبد الله بن زيد بسم الله الرحمن الرحيم كسائم كتول من جرنهم جنبيا بي أنكرتي كمون كسائم كتول من جرنهم جنبيا بي أنكرتي كمون جرنا بتول بيبانهم جنبيا بالدرسنا دمون جرنا بتول بيبانهم جنبيا بالدرسنا دمون يودي وبرزق ودندهم وحوتي جنبي سبوتي نمون يودي وبرزق ودندهم وحوتي جنبي سبوتي نمون جومن يبنتو أبيدانهم الجنة موضع يوان وردمون جومن يبنتو أبيدانهم الجنة موضع يوان وردمون كوكلا ردينا كرمي أنديرهم سينرد جنبي وكلا رمون كوكلا ردينا بأنديرهم سينرد جنبي وكلا رمون دارني بدينا كبيم جنهم جومن يبيد مؤجف رمون دارني بدينا كبيم جنهم جومن يبيد مؤجف رمون يحم بجنبي فوم يوتهم أستاذ برزق هوتي كمون يحم بجنبي فوم يوتهم أستاذ برزق هوتي كمون
jaɓɓeɓe ton non ede tande mum ko saɗi mum ko tole meɗen jarna on gambiya wi on hewtika mum ko saɗi mum ko tole meɗen jarna on gambiya wi on hewtika mum mi hattay woɗonon ka yuɓɓande on ko saɗi mum ko tole e dansuji mum mi hattay woɗonon ka yuɓɓande on ko saɗi mum ko tole e dansuji mum. Assalamu aleykum assalam. barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. joni haray meɗen yaafino no woduno ko tongutuno seeɗa kono ko Allah waɗi o ko ɗum ɓuri moƴƴude. en yi kadi Cheikh Aboubacar immorɓe ɗo ha Guinée Bissau kamɓe kadi koɓe hooreɓe denteɗen ton ɓe ari ɗo kamɓe Oustass Sabali ɓe tawtiɗo ɗi konnguɗ ɗo kadi Allah subahana taala nafiren. joni haray no wayni pembol ngol hewti ka hoƴƴudu ko jolfuɓe ɓe wiyata kon haray kaka waynodiral wona lan andi yahuɓe ɓen kadi no woɗɗi ka ɓe hootata kono joni haray inchallahu taala ɗen jarna Oustass Mouhammad Ba Banjul musidɓe men ɗo Cheikh Ibrahima Diallo hooreɓe winden janggen adlam e nder leydi Europe ko kamɓe jokkodiri ha Oustass Abdalla Bruxelles wawi hewde kamen ɗo. joni haray winden janggen adlam hiɓe jogui certificate moɓe faala jonnude Oustass Abdalla haray en adoray on ɗon sakkitoren mo huuɗa on inchallahu taala. joni haray Cheikh Ibrahim e maslan wonirɓe ko adlam ɓen minen komin maraniɓe kon ko surprise meɗen arde e joni sene Oustass Cheikh Mouhammad yumkin tatanaha shuwayya aw huuɗa on ka winden janggen adlam ko o certificate ɗo ɓe waɗani Oustass Abdallah Bruxelles haray ɗon wawi ɓe jonde onon ka winden janggen adlam ta wondude e amir muassasatul huda. Allahu akbar, Allahu akbar. Shufu lana huna e joni musidɓe dire seeɗa jazakumullah khair albarka albarka. ok honto shahada Oustass. haray min weltanike janggen winden adlam ngal teddungal ngal ɓe waɗani men ɗo e nder Gambia wondude e musidɓe Gambi ɗo ɓen fof ha hewta muassasatul huda ha hewta hoorejo janggen winden adlam Alaji Ibrahima Garki Diallo lamorɗo banggue Europe ngu fof ha hewta Cheikh Ba yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi yo Allah waɗu barki e leñol ngol e ɗengal ngal waɗa barki kadi e bindi ɗin kadi nafirayni ila yawmil qiyama min weltike yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. joni kadi e JBM Financial Services and Bureau ɗum woni Alaji Mamadou Boy Bambo no yiɗon o logo ɗo ni e hino ɗo oɗo certificate woni ko ɓe eɓɓani Oustass Abdallah. no wodi noon goɗɗum kadi ɗo komin watta ɓe surprise ɓe ari Gambia ɗo kono min wooday komin jonna ɓe kaɓe daari ɗum no wo ɓe anda ɓe rewno e leydi Gambi. haray oɗo certificate ko shahada shukru wa taqdir. min wiɗo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. fatusarru idaratu muassasatil huda Dibakunda Serrekunda Gambia an tamnaha fadilata Cheikh Abdallah Diallo Bruxelles الأمين العام لجمعية أهل السنة والجماعة في بلجيكا ماذا نمنه شهادة الشكر والتقدير اعترافا له بالجميل لجهوده في زيارته لدولة غامبيا خلال جولته الدعوية لبعض دول غرب إفريقيا من 24 إلى 27 أغسطس عام 2025 الموافق 30 صفر إلى 3 ربيع الأول 1447 هجرة. وشملت الجولة محاضرات دينية وبرامج تلفزيونية وإذاعية وزيارات للمؤسسات والشخصيات الكبيرة في الدولة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه بما يحب ويرضاه وله منا خالص الشكر والتقدير.
haray ko ɗum ɗo ino ogeno winda e anglais kono mi susta janngude anglais tawde professeur docteur Ceerno Bari haray miɗo nodda ɗo professeur docteur Ceerno Oumar Bari e alhaji Mouhammad Ɓooyi Bambo kañum e amir men on ɓe hewtinana en oɗo certificate e ɓeɗo musidɓe men haqiqa tan en weltike no woodi noon ko heddi kadi mi gaynalde Alhuda eyyi oɗo certificate eyyi hollirta ɓe lewi e leyɗe Buy kono enen kadi ɓe rewi kamen ɗo gila le 24 août ha le 27 janngo hara inchallahu taala eyyi jasakumullah khayran moƴƴi ok haray ha joni docteur Bari ɗon wawi darade ɗon eɗen jogui ɗo kadi diru tiskari special award muassasatul huda oɗo kadi docteur Abdalla koyon waɗoy oɗo ka bureau mon ka office mon on rewi nokkeli Buy kono mi anda son hendike sifa kunɗo kadi haray ka office mon waɗa ɗon kala yiiɗo ko ganday on rewino e leydi Gambia machallah barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran haray ko ɗiɗo woni ko muassasatul huda walle men tawe ɗon ka jonnugol shahada on jazakumullahu khayran eyyi ok ni waɗen ni ok nam eyyi ɗo towne muta idan machallah haray ko ɗiɗo shahadaji spécial award ko waɗanɗen Oustass Abdalla ko hollirta ɓe rewino ka men ɗo ɗum ɗo muassasatul huda waɗani on haray kadi sonna maɓɓe hajja Bella Diallo sonnaɓe ɓen kadi darul iman woodi kado kadi ko ɓe jonni ɓe ɗum ɗon feƴƴi hakkude maɓɓe rewɓen ton haray min weltanike on moƴƴa fa jasakumullahu khayran wa barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi min weltanike on mouradu moƴƴuru sabnasi min heeɓi sifa ɓe hoɓɓe ɗo ɓe ari en noddi en notaka tawayno hersini kono on hebbini huɗa on ɗo on weltini men haray o garay Cheikh Aboubacar are onon kay Cheikh Sabali taalo eyyi Cheikh Sabali Cheikh Aboubacar Diallo eyyi haray musidɓe men ɓen ɓe bisaw ɓen Oustaz Cheikh Sabali ɓe tawama e jonnuɓe oɗo kadi shahada barakallahu fikum shahada shukr wa taqdir JBM Finance e muassasatul huda barakallahu fikum albarka shukran ok omo jogui kadi ok salamu aleykum en jar jangen itten majjere mo janga hande no ani fori jangen itten majjere mo janga hande no ani toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓen ɓe o nemini